الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu, wazaza hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, zenrongoongi izondiro na siri renge miadi ya ukana karina ujauda zaribulie dhuluma ikazane wandu watsuduba waangamize wandu heze mali za hao, heze mvu za hao, heze haki za hao. Abonge tikusudi usiku wa leo unubanu ijeri hadisi maudhu zilo muhimu kabisa. Amando gelazimu yo rijue ya ukana eke dhuluma ija eke zahalija haina mdugo jo konseha swango jukana mwana ujo viole wa swango jukana mdugo neglijiwa ya folo pitali swango jukana mdugo ulawa swango jukana mdugo tolo hazini swango jukana mdugo ko haina bahanu wandu wabulia wajiri msajaja yabo gelazimu yo hisi ya ukana ifonga wena bahanu yabo boko gojo konseha yabo quelque soit namna ujuka ukayane puissance ya har awe ujulani wando sirkali ngeke nga mwarengo juka hunda anviyo yubali wakati ndo wangali abongo jofa ujulani wando sirkali ngeke nga namna wana mtita isavio leo abo gojo kufanya rwita wakwa isavio leo abongo jenda mengo shitaki yende afungwa she mwana ho isange traumatize eke kutina mndo abo ngojo kwa toleo mndo ho hazini kangwa ndio abaki hazini yabo ejuma nto upashe de gari uvainkandu uje bangare ndo mjika darelera swale juma no mji woko turanza shange video ke pre ujerende ntsore mala kadare nira unese ukaba nondo wanu wananzao abonge lelo ntina ukamle haku shatkanzani onese wa komori fikra zilo muhimu bana ngabo wandu waonesa uzijirio ngabo wandu wadaidi yao wandu wadhulumiwa ngabo wandu waonesa uzijirio izole zemedia si ngaribenu liao wandu haki ni dhuluma ili wandu wajue parce que zemedia za komori zo zeke zambe za kweli 100% zeka zone sa o andwa dhulumishi hao 100%. Shazodo birajao yabo aina mduoko ngabo ya dumizi wa hazini ngabo ya ulawa ngabo ya fungwa ngabo ya violewe mwana ngabo ya to ya la wafanye projet ya tubuliwa ngabo dhuluma ikaibashia ngabo ma commerçant wa dhulumishi hao ngabo ma journaliste watoto ambaye zo wanao ngabo wandu wafanywa pression muhazini ngabo wandu watafanyi wao muhazini kabati usubutamba rongo yele mana sisi ratsawa bwana yini abage na swali mtume sallallahu alaihi wasallam rire bismillah rambe babanu emadhalimu wakazana ngwa wendao shasiri dhulumishi hao watu ramba mpakani na swali mtume sallallahu alaihi wasallam yakibatima nasi ike ngerado bahala nyali yoda ina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukaramba aquli a'malu fasara Allahu 'amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Mwenyezi Mungu nendume yo hahe nema ondu wako eli wajo buona abweke wao isawa amina bo basi lelo ngabo mafundi walibwa waje warede malaba wakubali yo wene washiliyo ulaba amrejezo ngabo mafundi walibwa auzi kufundi zalibwa jezirenge malaba zwarede malaba wakubali washiliyo ulaba ezandani mtujwa na lise nijibu bwana Tsoi ni mwambie ngabo bwana Tsoi yo parwa mhajiri jawadi mtujwa mdahubi bwana woi mamdojo wona ezindu yanzi habo daena mwana ama elarifu sadi tifanya direct juice tikabula umurongo demroi de bwana woi mtujwa mdahu hariyo parwa mhajiri jawadi hanzi ya indibanu mmone izo ya kahamba daena elarifu sadi elarifu sadi hanzi yakana on est ensemble jusqu'à la chute de la dictature pour un état de droit démocratique aux Comores. Basi izo dizo elarifia hamba bwana wa yupara mhajiri na mwene izo yanzi habana o ikaja paro vungu wa ikoni awe famia hahe
walona zalisha eto do vumbua mbeni na tujini tinyangu hata ngamona wizo yanzi ha bwana wo paro mwajiri jawadi ngamonao halafu ila rifamba mwajiri jawadi yabo kudodunga nguna usamihi eka hukubali yodiyo enarifu yanzi hamba fakharindu waboke kado humba ikoni na mitsamihuli wawaina kati yotu wavumbu wawandu wasaidia wazali sayo basi harudi hanzi ya ukana njajo ishili ya mjufumu wo hamadu wo shale elo hatsoja haishili ya babi ino basi abage tekanzani mwambie iheni uko mjua gon hakta inuban indio yanti haban Muhammad el Arif Saade de ilo Buhari na mwene yo ilo Buhari njajo ishilia mjufumu wo hamadu wo yebanu kudajo ishilia mjufumu wo hamadu yi na abo hubaki hata ngo komante ngo dunko yabo fasira bonga mndu indi yabo hujua je ukana nja paro vumbu ikoni na mitsamihuli na bo hujango zambo ya ukana mitso vumbu mbeni na tujini basi nja paro vumbu ikoni na mitsamihuli gezo zijua jo kamikado wa vumbu na hurudi hamba ukana kudajo ni shilia ngeba nlelongo saho indi hata ukomante kado zinje namna hiyo abo gets kanzana mbekana banwandu amada wanu undo msiba ukaba wandu amada wanu ikawla zimu wakena irumbi ho utoto wafikiria veniria hao wafikire namna wandu enshi yo shamna moto hamado yi osau chuaba singo toda fi wandu kifumatso wo msiba abange mguna busamihi inda ila yao la Idris mwanama lelo tsoiban ba ramba garantwe amani no salama mwanama tsoi amada mba na mwenezo anti haban ya ham les propos déformés de Bajra Fil Oussefa Djihadi n'est pas le responsable de ce qui s'est passé à Kandahani sayo abungu da fi Bajra Fil na Oussefa Djihadi ukaeti de doman e domana da mifahari midena fanyiza ngozila amgea kwa tukufu Mwenyezi Mungu na auni o wanada Muhammad wa shaban gasaru mahatwari ikelelo ngamonao wandu warongo wao habari za komori wa partageo ngamonao edaraki wandu ja habari za komori mjo uri hozo usoni mwa Mwenyezi Mungu mndo amado yi ikawbidi mwanzishie yongeri sawa parce que haruma media mkomori utoka uchaho tobi amadasini abunga menya wenti abunga mkwa ushe wenti abunga menya wenti wa rabbul kaaba abunga propager ulaba abunga propager ondrabu abunga propager ufisidifu na nyinga mjoza kweli kaifa taktumuna alhaq isabari mtatazawi haq isabari mtatazawi haki mbenu wa ujufumu na ulaba na ufujari na ndabu abunga abo wimanama bainge tujwala ndabi uparaja tijija wadi tijiro lobi yonziro hombu tsocharu mamedia jwambe ukana ku oi kaja kwa vumbo ikoni na mitsamihuli El Arif Saade hamba ukana ashe yo wa vumbo wa roronro abombe se koja paro mdunga andajo lunga mro amado ngeba nulelo utsolunga lelo ja koja paro mdunga na bo uto wa shaida ukana nja paro wa vumbu ekenja paro wa vumbu ipasira ba odo ni dunga koja paro shana zamba shaurudi hapa ukana koja paro ni dunga abo hiyo kilojik amunga bono mobili yao swabo ngwa mondabo we mnafiki swaya munga wanazai meri kutujwa hizo ambao shago saidi ofujari basi betma aveuglement Mwenyezi Mungu na mwoneseleza haki ya msaidieni mzidunge mese hontwe ukaunjwa kudajo dunga mjufumu shahu subuti ukomate plus ya 20 fois message zinji ukanti go komate yabonda bo dunga pia wakahamba yabo yo problem ya jiri otonjiaruma direct njapar vumba ikoni na misamihuli ngabo mruzi samruranzi wodo pande na kanzanade ngam rongozo wako muri banu yoka ebanu bazira feeling udolewa au banu ngedaba au banu dizo au zo silamu ngwanzo wandu ajatorma ukafiri amuson swala banu baba nimeka kama bodogo banu mihanza rido partager ezifikira batima iliti joka hama mru ajanga bodogo banu eshatungeza wandu wa ula wao komori bomasila mu komori eshatungeza wandu wa ula wao franchement komori dabo kakabati da komori na mwishiranti bami hanza litiye mndu mwishilie genje ni jibu na mwishili na likenzi lizingarendo kako juka wana mrengezo kuhunu na hula ukakabatisha akamidiha
shaho kajari zimepala shio rizima maulida zetorika zinu za kaba nude za kuhifadhi wa namna wandu wakaya abaye mbada zetorika kazitwanda kwa basi na ilandu wa gonda huu mbasi jahilali biba wandu kwa dohar mabali wetu mbashonga au kama ninde namna dunia wana mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ya haja ekamdu hataja kutamba bauba hishaka basi alternative wandu kwa jogu ngawenzao uzinuzi jazifanyiwa ili haina mwanadamu yero plus ya hahe yake haruma namna hando hamnyezi Mungu wasinosha kama sino ya kamiliha wangu wa jojo korije jao shaho kadara me ukana tsore ngaragara tija relaxe ema no fujari unulu aba hawa sukanga sina na hamengomira rozabalindi na rijuzi se eza zidiri ema no masine wa hatwando za barindi halangu zalo hakaharuma tariqa ya rifai hakaharuma tariqa shadhili hakaharuma tariqa qadiri au dandarawiya au ba'alawiya aba hayundo buzi tuwaba itoba kifulla wanro sha watu kwa twenda dairani hale wadoka mbeza biskuti hata tukanzenda akahenda ndere mamna pia sunda biskuti aba zizimia ega juba kihenda mna nota ndi kari fikiri amna ukababu rakasi ra amona wa koshi emfikiri jelizo mwaishia bara kwezi watukufu ekanga wena wantu bo bazirafiri hurongozi wata uharaya ekenga wena wantu wantu wanende malaba izo za hoda wenawo shanga muso swala uka aunga musoni masilamu watukufu mlo yao eshatongeza komori walo bandi wantu ulo wao daboze daira za tawa utilizo ilo swala ni muzisa woniba aina mndu mwenza akili na niji emani abalo msajaja dawe mabalashiyo na watoze twarika shaduli na kadiri na rifai ilocha wagu ni muzisa woni ni wantu mdona akili mdunga wabana ngaja na bisirana na mimi njera antina paje na emena mtsem ngamu muzisoni efikira hanyu yabo eshatongeza wantu ulo wao wantu viole wao wantu watu wa muhazini o wantu wa fa mobarini o wantu wa negligence mo l'hôpital watodi mabalo msajaja ne fa ndo pula ozitwa dabo balo daira ndo babo daira amanto mliana biya faranta le longa emotolani andi solida pizza na ulifete emana emotola natukana mpashe hitwa aunenda na mtamru hindi wanashenzi wanwadungo uliteza sheri inga mjoe mana watu wala walona mwatabas wallahi tallah engeti ndabo ya kenti ngiyo na mahakama wa rabbul kaaba ekena tukanga mipirizo hawandu wala watuka wafu zimabode za jokazi jiri rembaja ya ila ruwana mbuzi ya wapua no wapulwa wallahi engeti ndabo balo mahakama wallahi kena tukati wa wafu bambuteleti fupirizo shaka mndeleyo mahakama wenge ubashira fiti ranti jono ndo komori malaba au mana yaho wakomori kanzo warede malaba izo za hoda wenao shauti subuti uje bahanu ya plata da hukababa ranti ba ukatonto kwa kana ranto ulaba bafa ranti anezenti zirwa jizo kabati daira no kabatu subuta fanya ufanya rongo jokana ngamjwanga mia François Fiongeda Claude Guéangeda Jérôme Kazakingeda Penelope Fiongeda owantu opyango da hu arimo mwenza wakiti emani yanti kokana amani bo bazira fili tideka ngabo yaira upala shiyo emani yanti kokana amani de kenga bo mahakama urotwa komoru tware da investili warede ba idio warede makon shayo ya fera hao ekawa ono kaizwamba izo de zalasi eda duambia ukana mura basi na mura da Iran wa haruma machaliko wa haruma eda ira yozi anu ko itibo bazero emhimu do uchuwe nini ya kisira mwandu ambileza kweli urenteze ndabo beke mrombo kaneka hu wa mndu ngojonda mroni man qatala nafsan mutaammidan fajazauhu jahannam boga mjola mroni kati mwa mndu hafu khalidan fiha ntino parojoro hayo wa ghadiba Allah alayhi wa abo Mwenyezi Mungu tukarudia ni hele utungu wala yarudia la wa adala adaban aliman adabun kali ngamuishia iyele joka utongezani ikekanede mroni deketi elewa yokana no wamdu ngamjoja mroni na myama zone dembebon
sijambe kana wikete ndari madaira deja hoja Irani bo bazirafili ekanga wena kili ngwangweza kwelizo Mwenyezi Mungu ajanizo Allah ila tiste omdo juswa na mir Allah dunga madi zo bazirafili wallahi kaila ste usoni wa Mwenyezi Mungu sha owaze watu ne mawali nguna wasamihi shamba udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala halafunga muzi sotena ngabo kaswida ya wanazioni wambao asdiqa'u safir wamba ukana lana bi Muhammadun mathalu wa bil ashabi nattasilu lana bi Muhammadin mathal wa bil ashabi nattasilu sanaf'alu mithla ma fa'alu exemplaire wa hatu wa Muhammad Muhammad alwenda da Irani alwenda alwenda da hu shadiri au dia kadir au dia rifan Muhammad hakana adhkaru mubazira fili ureti sinraboni sinema Muhammad yoswali hakana uradi yakahura hakana duma yakauzisoma mubazira fili ureti sinrabo yakana emanentia hatu wangwa ulanao walo mjusujaji walo alternative fundi twahiriwa la mamdunga mguna mrehemu kajaka ula wahamba ukana amma ba'd avant de commencer je vous dis fa inna asdaq al hadith kalamullah ukweli wa ndongo ya mirongozi de mirongo ya Mwenyezi Mungu wa khairul hadi nene ujokanza ya oko ya dunga exemplaire hadi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam domdulunga enamna mtume yakawenda wa sharral umuri muhdathatuha ishari shandugo dondure nouvelle izobo ko Mwenyezi Mungu na mtume kwa jaziwa zamba wa kullu muhdathatin bid'a na haina rongo za janyumeni harumwe dini na ndokozna yo bid'a wa kullu bid'atin dalala na haina dini za hizo ngo isusa wopotevu wa kullu dalalatin fi an-nar haina upotevu wa Mwenyezi harumwe dini na bafasira mtume katimi sio chao yabo wodo mtu jahannam ekemro swali Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalal wal ikram Allahumma la mani lima a'tayta wa la mu'ti lima man ezeno Mwenyezi Mungu yakawusamba na mtume sallallahu alayhi wasallam wa barambe isoge zijulihani hawo bazirafidi usome la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu hina turab usome ayatul kursi wishili astaghfirullah ujwe mtawe mnabaha ubasubihi asbahana wa asbahal mulku lillah mtana ujioni amsayna wa amsayil mulku Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika izaliz adhkar sabah wal masa kama chakadaira kati wa mtume kama chakadaira shawan wandu wakaura Mwenyezi Mungu na dunge mzesha dulina dunge iyo mengoni mo wandu majama valorizo wandu wanu bahiri wado mparano ero mikana mikate neze biskuti ndo bitu kaida msirini wamba ukana haina nugozi hana khushun basi engoni mweze haina nugozi hana hitso eshe hitso shandrongo wa ibade de khushun Allahu akbar uti concentre na uridinda shatia wenda wonde wazingara ni mihono uswali kojo kuna uroha bemuridika tata bala ula usekula pyo la juse mdamu Allahu Allah yele joka uzia wanwati hivi toujours kwanzo ubroro wakomori wanede maimbesili wanede maidio wanede malaba wabali wonesokana emana walufu jarinda popa tudaira c'est bête go basrafidi emango noma wanure wanurongozi wanu tipia tikamba banu usawiyele wangu tifuru ode urenge mji wa kamil shanezi wa paroniso renge majomba yao renge ema baba yao ubiyare da malaba ukema na wangamia hunu walo wa over vio vile wao wanda tola muhazini wa fomu lepitani dabo bato da ira ba hunu wakasha dodi na kadirina kutorendo wajomba wale malaba shanezi wa paroniso parce que quand lazima watu huona usawa ni swambie majaya yanu watu wende sabe emoto ina gabo emoto ina kalizi huma kerespo wa komori ngewe ngawe na adabu wallahi bidi utawa komori sama au comme nous en qu'il y a tu sais très bien que ton oncle a massacré nos frères et sœurs mtomba hao harende mala ho hatuma yatima bo bajirafidi mtomba hao harende wanashwa hatu watsumba bo bajirafidi
mjomba hao harenge wanana sho hatu hawaerede mayatima hati ya huzuno malahoni hatu bajirafidi basi eke kutuna mdohambia urongozi wa taratibu haraya mwanzo bakana ranto ulaba bafaransa unambi msirundo ngabodo mswa wa ngaboda ira o da hobi binu trofela ngaboda ira tijida hobi ngabuzila glizi zo atandu kwa sina jani ngabo mjeni na dom soma alafu si ukritike ze media za huno ishi muna zila pia ukana zabari warema widini watu kwamba hijab na zila basi anda bakana Fardine, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, Fardine. C'est quoi? Les chrétiens de France ne veulent pas pratiquer le christianisme. N'en parlons pas l'islam. Ça va all right. Et les gens ont dit, kabati kafiru antu ya duenda la église iranje dimashion wala la wasi wa kondo anu mfinyo ya bo kabila hiyo. Ko tuamba ruko za usilamu, eba numdende. Basi wabajirafidi. Ntujwana beranto ulaba au wadunge warwere baya umalaba wandu shawizo maba wadungao. Sha ntiye kuta amani ya rumati de mahkama abo bajirafidi. Do ujua ya ukane ketifanya beti zibanu wallahi ngamjo fapirisu. Ketifanya beti zibanu mba mshahara nge ujue henda ya rumwe mduola. Yabonga mfanyo wabushi zambano wabushi tante manao. Wamisiru hamba khali balak. خلي بالك تحذر قبل الخطر tunamchaurengo baba usana warede malaba maluha ure no tumba wanu udoambia ukana banema na wandu ulo hunu kutamba we mjomba hangu do fute bordel parce que ulo ni arme weide ka biyate chao weide bulele fujari limu kabati mahakama komori baba chirafidi mjomba wandu wafuka tuta zabari wa ulo wata lelo kasina maamine baba chirafidi alafu juzi usisile zahama jilila kabati dabali suteneo azali kabati mbufami wa azali kabati mruwa fami ya usufa jihad ya subuti ya rongo wa kango wa kana azali na usufa jihad wa commettre l'irréparable et toi tu oses venir devant nous udomba kana ni joni komele yao la ko hamndani hitwa basi minga mjolo dinwane egamu nawe fasira kwa mrawa suli udio ebalo kanza utorewa komoto wa tore wapashi dawe na azali na usufa jihadi wapashi wanene punda izo zahabu ba muzila ela yakambe majabanu yambaka taparo ni dunga miula pizza amjola pizza yani ulidia wontoshida na muwa ngamjola pizza o abulia oze violi wontoshida na wa Paris ngamjola pizza o waritolea wana hacho muhazina ndo asomo ngamjola pizza wa hiba oze milioni neze miliard yabo kawo ngwanzo waswifu izo za aina mdune wa hai qui se ressemble, ça semble, oh, ni mru, ujota hawo mfana na ile mangalie. Wewe mfana nawe njomba usufa jihad. Familia usufa jihad nyumeni wanu wakana mashuhudi. Yo familia wandu wenza walu wa muhtaram, wallahi ti wanu wa muhtaram. Usufa jihad. Wakana shuhudi pale banu tilaho. Batamide ka uto mawaito. Vous imaginez? Basi bacha groupe bala wanipara. Wambari umba ribali ritasi bo fakhari. Ngabo ntiyabiti ngabo wahe dunia ngabo wadunge akhira silwana nya usufa jihadi shakari sujibi wanizo azali na usufa jihadi na kina wanu warendao abonge ngasinda we mnyezi mbona huwafikishi wabiri watatu wailo ambaza ngasinda we wasanga mduko ngo twoni rujoka embu wao fawo embu ula wao izo ndizo wasawa kauzangu gamina kabajira fiti idha akhta al-aqid ekam ndumenza kila fanya ereri yantadiru fawran يوتاسم هبو بجرافيتي واذا اخطا الجاهل كم دم جينغا فا ابا ناي هارني ناي هفانيا يوري يتفلسف يوتاها غوشنا droite ya jini raison juzi hambe eli joni ulidi yanga mtu mwana ngo juwe ya huwa huwa mtoba masal nuri stad faisal le longo subuti jo rambi tena yokana bane mana balum sajaja ndo ulana ona zinu pia na popa to daira na shaduri na kadiri. On va où là? On va où là? Oliambia mjomba hukana tubu ila Allah. Wa rabbul Kaaba bajrafil, si tu es bête, je te le dis aujourd'hui que wallahi et comme mjomba ho ha fou
wallahi hizo miongoni mweze furaha ujoziona Komori kekuja kauzijua mtuju anga mjofa basa au maura udo usha mtuju shanga mjoko wa joka na mu eke usufa jihadi yafu wa rabbul kaaba hizo miongoni mweze ntu wa Komori wa joka na mu okay c'est dégoûtant. C'est dégoûtant na yambaha birishiona somme. Ah, j'ai commencé à avoir doute. Je vais savoir où est-ce que tu as fait les études religieuses. Attention! Attention, nyuandumwa bamsomwedini. Ngamjojo jabala nunelena migamanzo nifanye recherche ya madhabi nifanye doktora hangu. Kama nzo nifanye recherche ya mdu ya bwasi nadi nifanye magistre hangu. Kama nzo nifanye jao nifanye dea. Jamais. Comment devenir un con brusquement comme ça? Tu as su que c'est ton oncle qui a massacré, qui a assassiné nos frères, qui nous a volés. Il est parmi les 4 qui ont détourné 4 milliards. On ne devait plus avoir des soucis à propos de l'électricité aux Comores. Mais c'est ton oncle. Les loups, tu as osé. Oh, tu es bien au courant, tu es conscient que ton oncle a tué, a volé, a détourné, a torturé, a enfermé, a fait fuir les pauvres citoyens comoriens. Tu sais très bien qui a les armes, qui donne les ordres. C'est ton espèce, oncle criminel, Youssouf Djihad. Tu as osé venir devant les Comoriens. Tu as osé venir devant les Comoriens. Dire que c'est lui qui touchera mon oncle, le chef. Et aussi, tu as osé, à force que tu es bête, tu as osé dire que c'est lui qui osera tuer mon oncle, le chef d'état-major. Je ne vais pas le laisser, je vais le tuer. Ah, chouf, tu as voulu le garder. Ton hypocrisie, ton ignorance, tu as voulu le cacher. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a découvert que tu es un hypocrite. Tu es idiot d'avoir prononcé ce mot-là devant les Comoriens. Wallah. Et je sais que tu regrettes, ou je ne pense pas que tu regrettes, puisqu'aujourd'hui, tu les as pris aussi comme des imbéciles. Tant pis pour les imbéciles qui vont croire ce que tu est en train de dire que écoutez encore. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ya haja ekamru hataja kusamba bauba ubahisha kabati alternative wandugu ajuku nga wenzao kabati alternative c'est des mensonges. Mwanama mtukufu Nurdin Mbenga yapo ufanya watu twenda ambako some dini yenu ujoja kufanya joy mbaki nizo mjua wanda kamtiani Nurdin ida wane mwananyi humara no ana ho anti hao yapo mtume hizo dabo wama yantiqani alhawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume kajamba na mdo tuabudia masinamu na mdore matwarabu na mdo tufanya jao na mdo fanya izo rabo mtume kajakana ezen rugoiso utikaze mtume rabo ba mtume haba man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar kabajaka alternative hada haramun wa hada halal wala tasif mbati zotahaba rabo lima tasif alsinatukum alqadib ولا تقفل ما ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أما تنبي آياتما يفهم وداير أما أذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون لا إله إلا الله وحده لا شريك سبحان الله استغفر الله بسم الله الله شكا جamba mdosi kana mnene na ujijusano chiwamba sio ezabidi waudo daonao wao waka musabaka wakana bali wazio musabaka wafanye bali ebo dobia ziya iso ezasaya wambondabo wataba sanwa ndao moda Iran eze shaduli wanwa ndao kadiringwa ndao erifani wanwa ndao ndabo okweni bo Komori et asaya franchement honnêtement ngabo mdu mwenza akili atu ambakane mana ondwa ulo hifa wo hibiwa na zina pia
dabo bato daira tu es bête emana wandu waula nao dabo baso mahakama dabo twenda hibia toto hunda mtu yamba cha dabo ni joke kenede tibiti wa mtu tina mfungo amjoda naleke mapesa nikemjomba dabo mjomba hoya bulia ezetwa bien abuli ba wala wandu wa ko ujabo ishi fahariga mjinga wandu pia ngwa wan direct ngwa joba nwe ishi amuya bisanza na bendi ça fait très mal mndu yambwa bidi shioni wa rabbul kaaba kaidi mjomba hango ndaenda kawaze mbasi ya basi twashoni atati rudi au kaula kajapote ya poteza wandu shawe wamba usomo utoudorungo bala utafiti na bala parce que bala owenyi mutu owenyi bapale owenyi faiswale woni wala wallahi toka ubidi bayinga ulanza wasamihi watuhe bala basa ha mwikusubutia miukana utomudile mjomba hiku jomuona utoka mjomba hari wapia alifungu pia owasa watawa owasa wanende hazilewe eyo lebulu na kila chobira mnayo titokana mjomba kwa hawaula amadimi kama mabioni gobiyo bako amani parce que ni mdu comme la mjomba hangu mjomba na bala usotoka mjomba isa wandu ebanu banya buba komori wodo la bado jinga wallahi يقول تبارك وتعالى abanga nyabanga mzijua wa idha ra'aytahum gawanadamu gokekengo wangalio tuajibuka ajisamuhum ujibiwa oh monsieur le ministre monsieur le directeur monsieur le professeur monsieur on mna baya bala fikiri wala ngodo wa in yaqulu tasma'u liqawlihim ekawlu anza waishi kaannahum khushubun musal wa tuishi ma jaya na marabiha nalo subutile lo wandu wa wafu watoro muhazini wandu wa firo wandu wa viole wao njena bya bobo nakauzia chawe bidina onda wala wandu wamba ukana ekenganyi omazamoni mbale la ilaha illa Allah na mdo amena mna hiyo Mwenyezi Mungu na mtume wamba ukana wama atakumur rasulu fakhudhuhu hiyo aya Qur'ani bubajra fi lekawidi wazi wama nahakum anhu fantahu tambeke mbali ya mfu haina mtu natuka juma weshelo mwiswa mwede mwamzihe ekemjia hoda honi hoshioni homsirini na mre Mwenyezi Mungu astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah subhanallah Allahu akbar bil adab parce que ngani ndahu do dahu ni Mwenyezi Mungu dahu ni Mwenyezi Mungu dahu al masjid wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada ngamodo msirini wala ngwa sufinde kipi ya Real Madrid ngwa sufio Messi Sheikh Abdul Qadir Ahmed al-Rifan Ahmed al-Shadili na mzingare hizo amwe mwado koda ilane mikate mwene mwado abudu wantu fala tad'u ma'a Allahi ahada wallahi tishia wantu waikoni wakausifu Ahmed al-Rifai na Abdul Qadir yokulillah na wantu watorenga ayerika che watahomba hiro da wado ne wantu wala wame yo shirk zabari Mwenyezi Mungu ameke Mungu wanzo na me swafie wa idha sa'alaka fas'alillah abugibo bajirafiti utoka wandu wafu o wandu wafungwa o wandu wa viole ngaba mtuko jana o wandu hibe dhahabi o wandu meki dawe daira itio edinunicha Mwenyezi Mungu hamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Mwenyezi Mungu katamba ukane kemrungu ni meyo nelea one shekhi kadha na mdukata hamba wa idha sa'alaka ibadi anni kemrungu antu amena nuzise fa inni qarib je suis proche ujibu ngamjibu da'wata da'i e ujoni meya ngamjomnika idha da'ani falyastajibu li arudi hamba wa qala rabbukum ud'un wa surati al-baqara wa nasmabu imraji wa surati ghafir wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين هارودي تينا هارو حديثي اسأل الله أما مسلم يزم احفظ الله يحفظك إذا سألك فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الشرك يويكا وجوري رجزارو مشرك ركانيو رجارو مدايرا بسام رايسا وجوكا وتسامباي وجوكا وسوم يزم يسوالي ركاميلي
ya demande Mwenyezi Mungu usijidani mwanzo redera je redera dozungu sari mwezi kadiri zishadili daona mjobaho mdorengeze malimonikiwa yabo tikaanza na mbio wa Komori owajomba tondo aleze biskuti ne ziko kwatele warumbu banaka bandu batakebero yamba banemana bandu ulawa mohonse ngofikiri mreda kwa mruhitswa uonge na hajana daira bwe au yeshijoka umzia nono na mrumie hizo Mwenyezi Mungu amwambiani na mfanye uadilifu ngo shobo bajrafidi ngo wandu wa ulawa abo yiyo ikabati ya juwa mtsambe kane mana wandu adabo wato daira ndabo wato palashiyo ndako soma shioni ngabo watu bajomba wenji wada wamitsandu mazate wenji haruma mazamba iho nano wapuli afeleke mogo wawani kawala wone wamba tonu puli mbero nkuni ni unike bala ni ulenzani se bala bale mbero nkuni yone mwana wo ulo marumbo ni onde sa amade izopia sika ujiri nabo bakeze daira ne zinisi wabandu wenji watu na wababa atudu kiti daira tili chuko zianti ke chuko tungezanti ke na wadili fu bajrafidi urentu horenga e wa Komori warede maimbesili parce que c'est honteux ndo amadawe. Il faut savoir que pour qu'un pays ait la paix, il faut que la justice fait le job. D'accord? Si tu dis pas la vérité, tais-toi, monsieur. S'il te plaît, tais-toi si tu dis pas la vérité. Mais ne transforme pas la religion, quand même. C'est honteux. Quelqu'un qui se prétend que tu es docteur et tu oses dire des choses, même les ignorants, les délinquants n'oseraient jamais le dire. En étant au courant que ton oncle a tué pas mal de gens dans notre pays, tu oses, dans un majlis dont tu devais passer à côté de dire « Allez, vous mariez », tu as aussi fait face aux Comoriens. Qui perd qui? Je sais et vous le savez très bien que mon oncle a tué beaucoup de citoyens, notamment des policiers. Et mais je vous le dis, il y a des soldats, je sais que mon oncle les a assassinés. Mais avec ça, tu as osé faire face aux Comoriens leur dire que c'est lui qui touchera mon oncle. Jazakallah Mufin Abdillahi wa Baukana Hamiyat al-Jahiliya. Tu n'as rien appris que le prophète a laissé son oncle Abu Jahl, Abu Lahabi. Va lire Tabbat yada Abu Lahabin wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabi wa mura'atuhu. Et quand tu fais jadi jomduka. Hayu yarenda wa bago tukom dafi. Inna lanansuru rusulana alladhina mdudo dunga. Bamnyezi Mungu kujonusuru mtumani wandu wa wadunga. Nge Mwenyezi Mungu na kutanganya dano sifai jihadi na azalia mahala watuka wende kamu wabenzi waona kwangu wanadondro watuka uwadafi. Wado pale na kanzari mabiyeni bana. Mahakama yaude ya jadi ya hiti yobo bajira fide kenga wana akili. Njomba huo wome ngoni mwandu watada mwakaba kama chef d'état major yao. Gamili haka chef d'état major. Ushenzi wa mjomba huo ya ufanya kwa jajiri yao. Olaka chef d'état major yao. Chef d'état major wa General Salim. Waula wa mtu mzima. Anduwa kwa tujua. Allahu a'la wa a'lam. Nilikomba ulawa. Kampanyara kab. Ezajiri ya mjomba huiji bobo bajirafidi. Ezajiri ya mjomba huda zibi zinu okutosumukana kutoka usadisi ya mjomba. Alafu de lojodo ambakane manenti inu walo msajaja dapo watu alternative. Uchikazo Mwenyezi Mungu rabo na mtume. Ba mtume ukatika ujambe abana abasa mtidora basket na mdora vode. Ababa hana mdatsema udida na mdofanya chao. No. Wama yantiqani alhawa in huwa illa wahyun yuha. Yuhambana mrenti zahirizi. Na mrenti ushiriki. Na mrenti basi sina mnanda kufanya. Nezi kwamba mfanya chao. Na mfanya medemna nafanya. Uliambia mtu namsomea akida ni tauhidi amrishe senche maukaraze sembi. Bikije kana banima ne batu pala sio batu dai. E pala sio Komori lo so sen. Pala sio ana auna. Ils ont des gens de radio suisse sur ma base, ça va faire.
ngwanzo rendera ndo Allahu Allah apo basi kapati ndo tena kapati ndo fungo wallahi yake kutina kile kunyana mri hambia emana balo msajaja kwa mori de mahkama na mjombaho akabodo ni kwando mizinga wada uwa wandu wodo puomba na maburuku zada zo viole wandu no hibi ya wandu dhahabu no hiba mituzi na shauda shawandu watu mahakama yede mara watu amani bubazira fili urenti o laba wa ukana emana wati yo dabu yakana bantikamba urongozo wandu urongoza wana pia huyelewa ndo kwa sitida bananga mila ukana wallahi ngodo waone amadu wakanza wahudafi uone Dr. Johar uone wandu wamba ukana banu na mwede masome texte ya bazira fili adjective ne suije ne verbo babala kanza mbecha wadora wandu tikamba ngodo waone wallahi au jofanye sama uanzi ya lama bwa page ya za wadu ngo usoma eze ngo za jo wambi ukana je m'excuse bati jo kwa kweli mjomba ngware de nai hawa wandu wafu kabati mahakama na hizo abako lika ina rongozi ya zali na biwa ne mahakama ne mzenurudi na bodoni wono haji waze wanu ne mufti na wanu ruambi ukana yentingo na msajad izo na kamba gojo zambi gojo urudi uyengeze essence tena arumo mruambi ukana banema na bado msajad banu de daira shatinde o witiuli bil munasaba zambano wa miswiri Gerari wado no shele wadaina mujahidi nyimangoni mo wandu wandi solibwa mdenge suje inu yo meki ni dhahabu ya wandu ya hiba tale lo batoma hakama askine nge likana fundi ajo zambazi mujahidi wa hunike dhahabu aitibure o hunike suje inu o wenye dhahabu inu ngwa upara au kutua viabo mujahidi wambie ukana o meki kwa twanza walibe dhahabu au wambie ukomeki ngondo wasaidie goronte suje chakuna ujo upara kadonda kadonne wamba ya avoka wa mdu wa dhahabu attention ngabongo wazibeha ngabongo wazibeha bo mujahid attention ebanu uliba jo aliba basi uangalie omeki bo mujahidi basi ngamla wako moriban leo wa rabbul kaaba ekakar jafaban ezentuzi jao haina fundi ni mjua ya ukana yura Mwenyezi Mungu ulo pari banu haulo banu njo shina ni mdeplace wa rabbul kaaba garjo mdenga ya je ya ombedu mwabanu haina mndu ya saidie dhahabu inu irenkwa ne mndu udhulumu utambisho wenye dhahabu inu Mwenyezi Mungu narijuli ndazi ngabo ambari bane kemndu asomozi mndu karenge mndu kafanya jao haina mndu reka avoka reka juish reka mndu wa fami reka ti mndu wa fami haina mndu ya saidie dhahabu ya hibwana omeki ikayawe do amana bagu jo idiba utu ya mahajana Laila Wasedi Hassan na bwana iduho itsandraya wao do wakawa harumwe suje wakau discuit ngamzabondo ya uka bwana idi kana ula amini yambe ukana izonrabo njapare mwenye dhahabu yinu karjaona anajauja waka harumwe suje daina Laila ema hadisi ya dhahabu yinu nezebarwa amanga sindizo hauya le amini ya ukana njaparo pare mwana mshewe huse dhahabu yinu wala njaparo mwabiandongo wala ntuziju ya bontina kwa juvumbu wa banaidi nana ngami pren jebanu janabe wallahi ngamtaho samaha unambia ndogo njo shinda nifanye bo bwana idi bakuja paro njia esuje yinu kutujua hata shawla nda mintuka hukazandabu wa rabbul kaaba shabwana idi esuje yinu huinjia dawena Laila Wasedi Hassan mwaza doktor elari ezaize doktori ye wada ukamtiana yabo kamna ujua njasoma rahana mndu njasoma hata ngenje nabatsomo rahana mndu njasoma hata shanga mina banongo wallahi ekenjo saidi ya mndu dhulumu ekanga mndu kemro ingu dhulumu mimi na Mwenyezi Mungu kadwanga na elimu na madiplomo Mwenyezi Mungu angane babititu irumi yao wasoma urumi yao ha ikhlas abenge yabo mide mjinga mhu mimi njada shioni ngenje soma mimi namlozi mimi namlimaji haina mtukanza mwabena mwambe sha akili ya hangu ngamjo kamiti mnafiki wa ukana ni wone mlia uwe mndu na bega manzo amani na balanga msutene euro hitwa miti mnafiki na jona mrungu hibo na bekana na baduka wadilifu na balanga msaidio hibo miti mnafiki kwamba son excellence monsieur le président na miti jo kaka javotiwa
miti mnafiki wa ukana meukana emanentinu watu amani daira na minga mjoke emanentinu itona amani dabo balo mavayu na maimbesidi na maidio na weti walikuwa mizi ngolo wa watu mahakama yode le jawabu yode le jawabu na mnafiki Mwenyezi Mungu kwamba innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar domdoni we o wandu watatazawe haki wa benwendabo aizoza hao ange abwelelo basirafili rombe ukanofanya yero riti haki wamba no ntanu ala tele wamba kuna mbiye mdumsha home force avaye engene liberté izoza ha mwambia aswali yatiswali izoza ha iswala nabi daira zindeze no kada izo tiparozishi ya tena daira ojo wa mjomba haho ya rahitswa ya funga wandu ya torture wandu ya tongeza wandu watosubuti wenda yarenga voti ya nikabwizi la hiba lijwao gojo mpweshe hitswa lelo emanenti inu itwa na mahakama walo bato amanenti inu dabo bato daira na palashio les 5 mensonges du siècle baba wabo tozo kanga yango jao zo koleze daira keziti banu de manu wala waleze biskuti na shedene halwa ngwa uja kabati daira de chatungeza batu amani emana batu amani komorina watu daira na palashio inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi abonge abotika umdejenyi mavoka yakaula simu mtsanganyi hebo bo mzee wa hangu Abdul Wahhab daono wananyu mwende maredresse ya kukanga mdulumuyo mbuli ya madhwani mga mdulumu ola wa mjuzi wenda ya mtano pareni mwa twagazi mwa sindihwa ene guloni mwende mwimili ya tena alafu ya boga bo malaba ya nunga zare nwa malaba wanu si ya sambali jaumbali si ya sambali boda bala mazino ilongo ni komdaja ni weni ife halafu njeli kenti damina wearuma ilideti hatena tiba uso mzee wa hatu mwenye baraka setwali tiwambekana utirenge foto bo mwenye baraka bami manashe waho mwana mshwaho mwana haho aina utoka hanza wambi nashiona ha tiwone namna watolo mjua la uro la hita tiwone namna zali ya beheze mbuzi zaheza jaza tagazi za menyo msiri wao mjini hanyu tujini tujua bala hulo hofu tujua tibaki hata abolelo tina ujiboke tiwono kanti yaruma foto ujua udeplase ukenti wando wachibo mwenye baraka setwali utiketi la wana demwa koto ambaruza urega foto dawe nao bawoti hamada ho urumu yabo kujata damu yaho obafujari wao kujaka sinema masera jawo jojo alone tiyo ya ngamina rugona kauzili da bonti jwa kukeziti shantina uto hufanyisa dawe na mafujari na makrimineli na mavoyu mwenye baraka setwali d'accord juu hawende wambi wananyu aina mdia toemba hii nduri soventi ya hatu mwenye eko wafungwa kwa tina wandu wa warandazi mwenye baraka setwali juu habega jojo hudunga bogulonti yani mwenye baraka setwali buli lemewa buli wandu ambaye na mumto shangwa yoheze mali waheze eze parti waheze mbuza hao wandu wa hao ne maraisi wa hao ne madama wa ulo wa fe mwenye baraka tene baka to hudunga aina ujo tene to mdunga nanga muhambiyo ameke wela no majilisi uono fujar emihona ayidona damu kanti bavuni awujo wenza bokwiti wa hanti wadaone mafujari waja dorenga mafoto daona wanzike bala wesa wanao la afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun kam juhuda finja paru wana kuja paroni hona we mwenye baraka shali unga muhambiyo ya kaweti hamadao weti hama fakri weti hama belu weti hama kiki Mwenyezi Mungu ajalia hamtabazani hawabe haula pia qui se ressemble s'assemble watsanganyi hapie abake mtima tende bantu bangajo mdunga dike mama amuma si twanza ritende rongo isoventi ya hatu yori renge umiono ni mema fujaria yode risala ni ubeshe ya osu kwa lelo raisi wahe hizb RDC yode message ni ubeshe ya utela ruma shulu kati da wana haramu wao
utenda mashuli kwa tenda ni makriminali yao bayao ya onga ina najise mihono hao izo ndi risala ni ubeshi na mulema mabi ni wandu mdu ambao kana faharam da pizza na mvumbwa njavumbwa tamba ukana ngama anzo rifungue mama de liswali yende ya madajo kanzaende wabil munasaba ngam toso mashuja ama watoni ya wahu mji wa mbeni ngam toso ngam moneso ya ukana hata usiku wa lelo wambaticha wajipanga wasisezaha duanazichana mawatoni ya tinde wajufumuona zefidia duanazichana mawatoni ya wamba besenga rjodo swalo terrain shomsiri unungo joenda bonti shako tuja umenyelewe jumani fujari la rota enzi wanazijana wambeni wajipanga mawatoni ya mashuja wamba nende ihonde basi seleti munru arengen tujwa la ko jon tujwa la majaka holele ya mndu bahada zaja ashize ndazila tule bihamba wanwaezwa shiana pia wanwaezwa shiana hanwe maji na ngamonao arenge nguru arenge nguholele yo ndwachi chawe mbabu abundu watukufu sikanzani mwambia nyokana nyima avoka mwabaunga mdaidi ya wantu surtout danyi mwabaga mwado madaidi ya dhahabu ya wantu ni kwamba ndo kamjanikiwa eza bari mto jibo wantu wampuani msamliwa no meki laila hambaka na ushindo liba hende Dubai hende haunde dhahabu ngiyo hali ngamtawao o amnikane dossier na zila pia hau shukran abunge bidyo rendeza tomo da Irani zambwa ni fundi wanyu bajirafiti baada ya jotongeze dhahabu ilibwa kabati ujo hiba dhahabu tena quelle liaison quelle relation yo meki wandu hiba dhahabu na wandu wafumu wakadani na daira na iti daira udambia mana watu amani da bondo tondo da Irani abunge mutu yo da Irani abokata jowlo wana faisu adina salimu na Madagaso oh là là c'est dégoûtant wallahi c'est dégoûtant alternative ndai bya rumedina kisilamu boba jirafidi alternative ndai الدين كبات alternative القرآن والسنة ujoja chungu mbayo wa yaba ni ujoja datu aro mbayo ngo zambe yode dini na Mwenyezi Mungu al-yawma akmaltu lakum dinakum ngiyaba kengare ndo da Irani na maulida abo basi kabati mtu ulo kangare ndo maulida ni no da Irani abo kabatuka amani komori astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi ndaone eze ajali zilo miswiri zabarinda bobo atoma hakama ndaone zentizo piyo msaja udio da bobo atoma adilifu harumweze mahakama za dunia zohamba al-adl asasna al-adl wa adilifu yode ndogo ya madu ya mdu yanzu ya rume wantu إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل شكا جنبا إكينغا منزوبا كي أماني جبيدي يمدوغرم أذكاري نما وديدا نانا kwa twende daira nshangwa dawo na mpira pia ngwa rumezeka ngwa mpira tu vas pas prendre les Comoriens comme des imbéciles. Quand on le combat, si on mzee wa hangu mtukufu muhtaram mzee buroshe ya komangaliani he imani he sheo tikaunida mzee buroshe inde shuli ya mwana sha imatadamu yanu ngajo wa mushuli inu eba shetwani kaja wadunga utushuli ni hunu na bujahali mitijo de goûter hami tijo de goûter wabba ino daru mashuli ti wana ramadawa tijo de goûter tijo de goûter ngabo mduja na yana mbeuka ofaha badi wanzo jibu ezenga jibi wao bala idirisa ola kashofera wa mzade ya domba tiji matwamu wala ko mishango ambeze malika mjomba ola shofera ola kaja soma hiru idirisa ola kaja soma hiru ola kaja na shioni gaja bwa soma hiru ila de baro lido tema wala do la pizza basi ya ila shofera ola do bala taxi
yoba huwaze kunine sharipo neneze mbasi Tibure on helwa Komoro katata ba le charger des affaires le charger Tibure darusi ya to mndwe masabe ne machapachapo mndu yakana mndu la ka charge utorenga bwitida ba to lirende charge wa affaires zao Tibure wenda watu wafundi wangu masabe ne machapachapo abike upande wote kanzana biye wa Komoro. Si vous voulez rester des idiots, des imbéciles, des ignorants, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Mais le fait, ya ukemdoi hajua ukana emri ya rahiswa wanahani. Ya renda wanana shwa hatuma yatima. Ya renda wana shwa hatu watsumba. Ya renda trema la hoya hatu huzuni. Asibabu mjomba hahe usubutia jari mile ya doa eni ujowa mjomba hangu na inge ukuru wangu jua hizo mjomba ya renda ya la madarau ila wazungu wa kwamba bala mpanyani dua doneri ola kaja mtani itima ola mtani elejanza kamilo lingoni ola kaja mtani shaya itima wajirafile zingu mabani zila Allah ajilati shaya itima ola mtani elejanza olingoni bo Komori Shaida tukobili wandu ajomdubulema shahadu wawe wakawambi waneseka fe abo wale weawo Allah wale basi kwa tujua hizo wambilao shauda kwamba bale tukobili bakemluza mutu haugazo hauba pale haufaiswa bale ta ndio amelimine bala gojo ritunuke ese ngo mjomba ho yari udilwana nyasi wa hafa wasaya warenga yafunga libera bala gona nyasi wakahamba ndoko ngona belago Allah Engo fa bana basa Komorina na Abdalago alo we adim yako belando apoteze manata shetani wanda songo na Abdalago wa rabbul kaaba enge majo na ijana za Abdalago akabalago hambiyo wasira mukweli hata waya fungwa eza hakira hana uyenshi hanrabo tahiyya ya Abdalago Mwenyezi Mungu na mhifadhi ya hifadhi wanahe Mwenyezi Mungu na hifadhi Abdalago ya roho malani yadiyo na mumtose mbeze salamu ya uka ngwajolo huja konsi yabo ngwajolo bala mabuku na ziyo shecha we Abdala rahaka chacha konsi yabo ngami fieri ya Muhammadawe Abdalago daine chama dawe Muhammadi mwana no wadunga alafu ole ndamba monsieur le docteur ya ona Ufaransa uka ngenda hibeto woneke kuja fapiriso ngewambia bato woneke kuja fapiri ngela pizza mdu jowon alafu ngo wasaidiensi yaho jowo amba ngonzi amani kamdazo ndo kana baba kamdazo ndo kababo ndo zedaira waduka za jawja waduka eza bahari urede wanike kafe wanu na mwano sesumu tena jizo marenda Hasani Haruna jizo marenda Sedi Hasani jizo mangamizo baba wala nize fundi twahito wanu wapikiro mtata ya litata abatu rizijua litata ya rizijua Zendugu mazire ndia pia Mwenyezi Mungu somfede hii Bajirafi Mwenyezi Mungu hamba ukana wata'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan ngosaidiyo mjomba haho neze fasadi zidi no wadi yulio Bajirafi ili wada fi mjomba haho abunde kontra hizo Mwenyezi Mungu hamba abacha mrubani ya jafa sire Qur'ani namna lazimu ya ambilkinga mabonai man ahana ala ma'asiya ew jusaidiya ma'as wala bi shatri kalm Dis la vérité. Mais qui tue? Qui emprisonne des innocents? Qui détourne les fonds comoriens? Qui en promet les Comoriens d'avoir développé notre pays? Ce sont les voyous que tu les soutiennes. Ce sont les criminels qui ont détruit notre pays, qui ont assassiné nos frères et sœurs. Et tu oses dire que tout ce bordel, toute cette merde est due au manque de Daïra, Chadwili, Kadiri, Rifan. Tu prends les Comoriens comme quoi, toi? Tu te prends comme qui pour parler le Comorien comme ça? تعتبرهم ايه؟ انت تعتبرهم حيوانات ولا ايه؟ l'islam est silté, l'islam est ben nous sommes la piso, ibidi ulo, ils ont ngolo niso. Ibidi ulo, wabazira file zongo zambao. Haukango to fitna. Wallahi ngemana ribaka wandwa ume Komori. Ezo ngomjomba ho yarenda. Wananyasi
ikaw lazim kebale majilisi yala ya ngamia bala ikaw bidiko pula shay twambe karjaona mjomba honda wa Paris ba mjomba karashu Paris ikaw bidiko pula shay twa au majilisi yala ala fule longo jo wanege tena bano mana balo bolo twati mjomba hangu woti kiki woti belu woti lukumani mana balo bordel banda bo marati ze daira ne majilisi ne zija uta warele mala ba waremme ma bi wa jomba wao. Tu imagines? Déjà tu comme lazim umrogoze et quand on zo mbali yende bahanu ya lova kibina damu ya roto ulaba bo amba wole rais wa donc ngamu tore ya romano gontsam la amini bo bezrafidi e kazali kajafanya triche arumwezi la amini kazali wora isi ya vote wane peuple comorien la amini kazali ngoma amini ya ukana wengi wa development yin la amini kazali wandu aloda na wandu wa kweli la amini uka e mana balo msa jaru mwenti hatu yo dabo batwa da ira na palashiyo amiyam dosu butin la aina ronto ba ngam jola na yim ka do tezani Qur'an imirugo ya Mwenyezi Mungu tu pourras jamais dire que wallahi il n'y a pas la paix et la stabilité au Comores puisqu'il n'y a plus de daïra. Déjà c'est daïra qui sont beau basira fit et c'est daïra qui sont en droit de face en droit de juziarim c'est le bac tu dis d'oubin c'est do ikoni abda sidi bakari ikoni on droit de face tu vois le do bi ou la on droit de c'est ça oui je pian droit de yisu et les boti do droit ni lo atabasa ya go tukanza wana nyaso ulo wa hafa nuandu wafunga nuandu watawa nsiju otuka tuambekana imania umsajija unulio ndo watoto batwende wanungwa ulo wao nuwajomba haho ni mjomba ho la mbango jomsaidi shanuhu hamba innahu laysa min ahlika abange mguna utsanganye dawe na azalina usufa jihadi maudu twa kiyama ezendongo njema wazirenda wabo wasutene o mguna utsanganye dawe na weka mngwa benze hiwa tukawenda. Mais c'est très con, c'est très bête wakani uliliwa mruka tutahasama. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه السلطان فلا يسرف في القتل. utiwe mrugure ekenga wena qili enabiye mjomba kokaqulu naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahuna umru jahannam ngo na firabo mjomba data yesama bomjo bango ju waneke kujabenza huwa mru fadiyatun musallamatun ila ahlihi ujotahadi yawe shwanwa sheka huwa mru hobenza abowe mru ni bosufa jihad yake ufanya complot dawana lukumani na fakrimu huwa wandu wafu yabonga mjonja mroni kamna uroha Mwenyezi Mungu jomheleani utungu mdodimla aniwa yarudia do prepare anda bonziro abona modemo aone izo mareda madagazo na faisu alina mutwina wao kamlindwa wa inda Allah istamil khusum ushio surtout usifaje do mimi ntsuenda mimi njaka utoba tikana na mwana msho hangu ndo zangu hanrabo wode amba ntufanya nayi wode akanisaidia na wode yaso aba mwanzo ndunga nena evo anto kweli baba lao wakamsaidia na balao bidi umharazize umwambie ukana ku amfusa kumtazero wa huwa jirafid wa ahlikum nar na mjomba hao na mbaba hao na mzaza waquduha an-nas wal hijara bomro huo ezenkuni do wanadamu ne mawe alaiha malaikatun ghiladun shidad ngabo malaika tukakamando afanyo do osho ajuka udupepe yo mro tijolejea la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kwa naba na ndejize mpapi bango wakozao bango aba non wala ta'khudhuhum bihima ra'fatan fi dinillah abange watukufu ngamjobanuni mwabieni ya ukana lelo encore une fois tila uombele ya mrudu mfumo ujao ngejoka ulazimu ruombedu haina mru ya roshe ya mru wa fami ya hangu au mwanzani wangu au mwanama ya mroshe khaswatan esafarini wote dami wa miche dami ne fami ya hangu garjo wombadu kamru wa fami Mwenyezi Mungu ngojo mrenga ko jombe ekewa hule abunga mshia rozo nabao kamru wa fami ya riroshe ramido anisa ya mtu mshwana haina mdujori roshe ammo Mwenyezi Mungu kenjafa vanuna le wao maudo au shao Mwenyezi Mungu ujuo kamru badu haina mtu yariroshea yenda ya angalia ndongo za uritabisha damine fami ya hangu amjo para wantu kwa nausoma badiri wala hitima wala jao ngamjueze duanjo aba na mje msome duayen haina mdiroshea Mwenyezi Mungu nalichibuli haraka yarirenge bakari na ushindo stahamili tabu mjomazini
rekango mtomro rekaha jalibiti rekando Mwenyezi Mungu na nisurufio o wandu wan ngamjota wandu ni jwa kango waro Mwenyezi Mungu warombele du ngabajoka wandu tena wajoja walive haina mndu yarenge dhahabu ya wandu yasaidie dhahabu inu itirohe haina mndu boko hadhulumu atalelo rekaye mkaribu na mwishiye ekaye mndu wafami kwa jwambe ekaye mndu mhule Mwenyezi Mungu narone semu ujuza ya hahe haki ya hatu irireje o wandu wanu mguya wa adhibuhum duniani na akhira. Izo nizo rumwambia wana ngamishi yao baramba ubisoma laho ubisoma zamula o wandu wadao nao zikombe za kafe o wandu warenge makirtasi ya wandu o hibe makirtasi ne malaho ya wandu no wadhulumu wandu no wajuse wandu muo no wahibiye wandu hadhuluma ekao wakaribu mnguna ronese muujuza ya hahe kwa jwambe ekeo wahule owenda obiheze karata wangamize wandu watambishe wandu wasepare wandu wandu adungu wangaleze kombe za kafe wandu adungu wangaleze nyora njaparo henda na jangaliza ndongo za hangu kwa jwamba za wangalizi za mdu. Alhamdulillah mbuna nithibitishe mtike na haja yatini wasulishe daraja wadana domba unangalizi ya mtu kaukaje waneza jiri hindi wanu jauja mtuji wana mwema amjusoma nipa nguya ripoti da mina rasha hangu na wazaza hangu na wana mani maisilamu haina ujoni roshea kheri nguna mnike yoba hei mwaswili bah ujoni roshea hashari Mwenyezi Mungu na tuma disi zazo yakena mashaka boko waye ngajo humbaba Isa ya mangamize ndwa kanti no mangali ya uka twazambani wa misuri onge ngamlaho bana haina mndu ya paro henda bahana enda yani buwa da mine mndu mshawando shahangu nwatata hangu nwababa hangu do wakaribu nami haina mndu apano da yanze yani tabishi au yani tabishi ize mndu ndami ekaye wakaribu kwa jwambe ekaye mahule mnguna tomangamiza parce minja pano da nanga mba angalia bane magale yawe unangalize banu unangalize mimi njapara ngalaza hangu ko jwamba na nena do angalia mdukana yeba la ngutuka ukati mwangalize wala wanu la ngutu ndalo mbeta mwangamize njo urenge hazia ekati zifanya mnguna tona ngamiza no wakati rono ekanja zifanya aina zifanya mngungu jorene somo ujiza sha mimi ngamjuta hondo ro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamumlahoni ni wakomori shele ngamumlahoni ni wakomori banyo azojishangaza atofahafula atoremani atorendo anichao nyine mjojo fasire na mtukanza haina mndu ya paro henda bahana rami re family hauze family za hangu yende yani kaze bahana hauya wakaze bahana au yani tambishize mndundami heze baraka za Mwenyezi Mungu ngamjo para wandu waro Mwenyezi Mungu na minga mjokana wa mitandisa ranti hale ujaba saa tu wakati njokana mutina uranti wombadi ngokana enu nantiso khiri la mine family ya hangu Mwenyezi Mungu namliven robahe yamnike yo iri waswili enu nantiso sharibu rebo neshito mreje ekengono kaizo ndo neshito mreje shesa para leo ngamparo wandu waje waombedi wa hiyo kwa na usoma badiri wala kwa na usoma jao ngamjueze di wanjo usoma ngamielewezi joka hamba amjo amba soma inu ana msomea ekati dulu mumbrati paro kaza mruba ujoti paro ndati fanya jao mnguna ni hukumu ekagabo wandu watsoli roshe au waroshe wandu dami wanitabisha okay eke unitabize mwana umndu mshia umzaze au mbaba wandu dami watabishe gezicho umrejeini basi weli amando ni wandu umarenge dhahabu ya wandu mtwanza mwito neheni yasaidia mndendeze mbizino na ni wandu mwaliwa mrenge dhahabu inu mirejezo weni mweda masaidiwa wa irenga ngarjo wambadi wa ezentuzi jao isheleye baramba ubisa mazamula tishi ya mramba awekeri sari soma itima karana utahe dhahabu anyide mwambao ngarjo usoma rirudiri tahe dhahabu ya hatu shainu garomba uduwa Mungu rekawaf ngasineze maye kwa na udzihwa pake dhahabu yo itolo au mati mwende mwamtea rumwa eze foroza ho mrwa jahannam ike ya uduwa bisa shanga wandu wanja mro ni hadinar kwa tamba mru ya renga pa mkono ya dhahabu ya wandu ya renga idaza odo pale wandu adungu enda oneze karata au wandu wahibe makirtasi ya wandu
o wandu adungo hibe makiritasi ya wandu wawe wandu wafe watongeze wandu watiparo jenda Komori warengeze arudhi za wandu warengeze emagari ya wandu wawapulie abonga mambo deze fami za hangu wawapulie zindu wawangamize ekao wa karibu nguna adise yabo kojo ambaye ekao wa hule yabonga mjomedi wa hiyo ngamjo tanganya nirenge wandu njo aminuka wandu waro Mwenyezi Mungu rahanami wandu walona twa ngamjo waona waje waombedi wa yabo asallahu an yataqabbal du'aahum wenda Mwenyezi Mungu wakubali zedi wa ujozi wambabo bali lemewa waheze nyora waheze karata waheze kombe za kafe waheze jau wanungu kaza wandu Mwenyezi Mungu ngujoronese muujiza yake kama wabenzi Mwenyezi Mungu ngujoronesa umuujiza wa yake kama wabenzi abange watukufu ikamhimu hamara ya saya zilandungu hamba ya ukana karna ujua ngabo erezi tena mide wa mando na bauso omji mtukufu na bana mbumbu wandu na mwarenge mezuri bamumabuli yangu ateza wandu sheri watijo tsongeza wajiri zahala mbeni na mjimdu wachi eno tapitia mbeni ngebidio ili ajise no watoto wanu ba wateze wa mitami ulishi wateze wa moroni wateze wa ikoni wateze wa aina mji watoto wanu wajirende ukaudu wa jero Facebook wambao izo wanzao haina mtu mimi ngamabo izo ni amilio bona uliliwa na fungiwa na lapiziwa na basi nawe da Komori na mita disembo na ino hamba qui a tué mon petit frère à Madagascar, qui a tué mon grand frère Motu, qui a enfermé mon ami Abdalagwa, qui a volé nos richesses. Ils ont dit mimi na kanzana. Ils ont dit mimi na kauzamba. Abonge watukufu. Si satan tia ba on dit alisti ya maulama mashekh mara Mwenyezi Mungu ni wabao Mwenyezi Mungu waje wake yao esharanganye tiatu de mahakama ni maavoka mwamanga modo mataye dhahabu ya wandu mweda mwangario meki shukran namlimwe faman nabata lahmahu min haram ekemja mlivo wa mwamanga modo wadaili ya mrege mwede mwangario wandu fannaru awla bihi yuhadithi ya mtume taqullaha wa dharu ma baqiya min arriba anese ayizonga mzijode maana watoto chafundi banu yatiambeo abatabu ikejabidi wabwa ngira watu wao tizi yatambati na ujibu mwanashe wangu amedameti sha tirudinga mietone tena kabumhama emdo ukana baraka ngo subuti wambe ukana ino habari za Komori na mmonero ngamonao ngo subuti bo mtukufu wambe ukana les propos du docteur Bazrafil déformés. Youssouf Aïdjihadi n'est pas responsable de ce qui se passait à Kandahani. Mama. Wandi ulili wa Muhammadi. Muhammad Amba. Wandi ulili wa Nanyasi wafu. Ewondo bi responsable wa hezajiri Kandahani bo Muhammad Amba. Eban ngoroga bo Bazrafil ya kaza ngwa manzo mtambisho wa Komori tena Muhammadi mdoka na baraka. Utahasama shatija ukwezi bo Muhammadi wanashatunga warende hawatsumba wanamsha naseri mdumsha faisu alinge Marseille aboda nawe wanatawa wazingamanyi abu Muhammadi ndio kana baraka tata Madagazo atukane mwana heya mbemba hindu yale afanye jwa fanyao gutolila katuchuo ndio bya mwana heza bari ya ulao wakani magari na wale marege mabombo ya hani na wale mataho enda wataho wandu watana wala duan shemwana hatulo hafu basi bobo Muhammadi edho mana mkadani do njomba wangu babangu ndio paita twala la isha mdo hafu bobo Muhammadi mdo kana baraka Muhammad Amba njomba wangu uri hara yangu mabanganyile na mabanja gawindo bedho mana ya wa mutu ina salimu na faisu alinawa ti haki bobo Muhammadi ti haki Muhammad Amba mdo kana baraka kamrati mriati ulili wa hafungi wa hadhara ulamba kana kujoba sa Komori mriati ja subiti aje abosona nibanga ngamtunu kawo wandu ulili wana nyawa hafa batili amini ya wallahi ngewe mngoni mwandu wanda wa ulwa tijowana
tijoana tijoli la Muhammad ngewode mrondo ulo unyanya hangu damina hu wanzani wangu damina wallahi njajo jibi nge hundo niza unda Faisal na Mutina Salim waje zifanya tijofanya kodoni wanena Muhammad ni watu msaidi yao zinu kameme bajira fili hamba nogo zinji shiza tambisha wandu dawo ya subiti amba kono juwa mjomba hengu jo ngendo bia ulo dhamana wa hondo ulo ne mizinga do Muhammad Mungu na warehemu amunge abo ngamukazo kifu ni mwoneseni ya ukana ni madhamana wa siasa kamkara dhima la muhadi ngosi ni madhamana wa siasa kamkara dhima la muha nsilomba midi utoka prezida ikaza lalawa matsanganyiha wasili hazali ya lawa ejoba kana mdu afanya hizo ya joka ushinda shana mtuelewa na basi mtowe ya zadi omi sina mpumbu tena ba mimi ngogo joni samihi shazinu ndongoza kaula simu ngamu mtawani samaha bwana kaujibuwe bwa komori namnisamihi kwezi watukufu bwana kaujibuwe tena uzire datene wajiri mnarongo boko kejabidi parce que ni wandu filme o yoti haki namfanyisa lazimu chini ngene mduba de kamera ubali yanyu gumbusu bese ngamtengezao ze kamera hata bese ngamtuka ulate kamera mjo mbusu mrumshe wa wandu namsieto biambia madi so bourisa des épices basi ngo ze kamera hata uone elele mwene ni letinyo angaleke ali parake tengeze eti bien des épices wanatuko protokoli wa Kiislamu ebane kamera yuko chukua urenda rwo ndeke umuntu ola mare daine mrusha eka mono cha jo uni bala le mshipe abo kamera yuko foto ida kushebonsi urisa ni wandu mdola nao kamdori yeze husuda batibu leze ndola zino mwana ma ustad Mustafa Holion hasamba leo singo tondo ha manjini kuyata itanda mdu yala wisho mtu kashiwono balanga bondo jonza lo lorana amanda we ngabo wandu wakana wandu watrahisewa ngabo wandu wa huyengao akautu waoni seze ngoza pia mungu achukua huyenga namkera di mndoka na baiza ndo mjozi zia ni wandu mlolao watajolo la basi watajolo la basi kaja jua batanda tu enda tsambra janzungo ba inu bese usuda na titona idimu na masapia ziburenge abanga wana cocktail tatu mshana ni wole shitada ni tahabu mona side rulona dhahabu inji side rulona chau ele dawo linu side wan rulona mapeso mchini hunu do binjo la aminu ke mapesa yao ngabo ya chuko pa ezinto bia desivizia yabanga mtabishao o wandu watunda tamba irwa hala banu ngamtabisha o wandu watunda tamba irwa hala ni kofia mapesa hawandu boko emenji yala mkopo emenji yala mitango emenji yala fobie emenji yala wanga miso wana chadele papa basi banu dola inu ibada bana zali basi nyo mlinda emergence do utia de levush mala papa maili ngona hobio mala balo mashudi da mala balo juma basi utofanya masungura upa basi udonukiza mala bachiko kama shuli basi ngotoba yizwa olenga basi uduvurize juma ngamwanzi waka mwanzi au wanzondo Allah wanonza wa besi emergence kena kauja haumenya juma na unja mala honola maele ena lemele mndu msheba mndu maka sija mndu hamtia kuroshe jaja alisoma bom nyanya wa bibi harusi raisa tro hatu baiwa harusi sijana zalo hatu sijana azalo harumwe shuli yangu azala harumwe shuli yangu fujarira harumwe shuli yangu yono husi natoja lekanja ja mwezani yabo mjiwo kamili yabo yezaba nige majingu holele yo mndu yamba halo la wambaye mwanzani wao baenge hama mna mwana mwari mnyumeni ya holele we majini azali kama baola mndu lo mwema wabwa hinguno majita uyarenge yambi holele mndu ngam imagineo aruma wakati wa corona wa ikhrebetkum kamjoka usamru mojo kanza beza hanyu kamjoka ngeza mda surumen ala fungu topa tuwo tolo mbali ya basi yombia magarini daila maeli kwa swali ze chuma nezo ntipi yabane emergency yonge joka uja haula maeli na mone mna pare tsoi
الله يخرب بيت كده. حول ولا قوة إلا بالله. طيب ona furaha safi mpaumeacha maskini wakomorengo ngwa wana uzini maskini wakomorengo ngwa shele ya uzini wakomori maskini wakomori wadungwa magamla piso oyi Mustafa Seche oyi mndu muhtaram harumo nduma muhtaram wa henti yo wemengoni Mustafa Seche ngamona wena mnabali wa maibitsona mana ngamonao emano tablo no wazee hatu nikawane maile mwehila wo wadani hatu ambie namna hiyo ya jaribiti la kawonesiwa hiyo ndio wadani akaudai basi. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abonge namwambie bwana woi uparwa Mhajiri Jawadi utije ujitashie ngoni mfanye ja Idrisa mi uvumbu wa ikoni mi uvumbu wa mitamihuli mi utambiha hawa ikoni na wa mitamihuli kanga mina wanamba heda ula haki kwa tula piza minga mlapizo haukanga mtambi ho kabisa aina mruwa heda ula haki nguju ya ukana nga mwano nezembi kamina hamu na ufujari na madharau. Kamtuanza lila pize wandu na mwazie warante zitu wa biyambi wange uja hamba ukana ukudoni shilia uredi hamba ukana njaparo mishia vumbu wa ikoni abodo unishilia shako japaro ishana wa vumbu na miu wa vumbu uredi hamba ukana enjajo ishilia mtufumu hamaduo wange urisa mdubani haho uja harumweze media jo wambe ndrabo na nukata ujime nyebure wanunga msikini yo owa ulawa hamadawe nami nwana nyasi wa ulawa hafe kango kubaluka wa Islamu ikaula zimu tabihe wa mananyi wa Islamu ya ulawa ele zina wazi hawanu tujoke wa indawe anzi ya ukana uparwa ndo Mhajiri Jawadi mi uvumbu wa mbeni mi uvumbu wa mitamihuli mi uvumbu wa ikoni mi uvumbu wa nsujini mi uvumbu wa haina mchi mi usifu mjimtima ndungo usifu waba saa yodembeli uvumbu wa mbabi wakati mkazi habati mbi o watukufu waho mji wa mkazi ya bambao wajuha pia wakati usufamadi bwana ya jamana abasa wada za harume bwana keja lazimu kaulazimu mone ya ukana o wandu wabamba wa walarume bwana inu wabo wenji waone hawa mangu wa rumilwao na sinema kaulazimu kenganyi na mndu muhtaram riwane wakemengoni mwa wandu wajuka uondensi ya hatu yabo kamna uparjo jaharu mwamani fubo watu kufuwa humji wa mkazi pakawa jamru mkazi hunu wanula baga nazo daula haki shakar jaramba karijamba ukana paka usoma dibwana hajada irijuju na mjuhe mwane je mabani hanyu heze madi heze mvu heze fikira na mji harumweze manifu na mjeri hadisi na mjomra mbiyezo mfikirio beka ngami nafikira nzima hunerea wangezuka mbili irangalie nje maridunge batishi ya mruju zivanu akaukomante wayaona elhadi haruma emanif ngon oilo no le daona ko tse hongo jibiwa swafi tu vas lui dire doucement Azali ça va pas kabom sajacha basi tu onombe yaona elhadi opara sodro hambe daula hakikati na rongo tamba non il faut pas parler bêtement comme ça quand même sodro daula hakinga bona fikinga bona kweli jabo kama la honi hanyu ngabo wanafiki ngabo wandu wako mijini hanyu ngabo wanafiki ngabo wako liyo aina bantu botoka wakweli na wandabu ngabo malaba ngabo wandu masori chakuna ujwa mbeda ula kiketina ngo zore nda ketina uja eko wale na duwaza nina wale mwangari shamra sidwa manga mibohari eka kutwanza munyibaraka na mamaduna shirafi na asana hamadi na waupia warejei gento jeri fanya hazi nirengela minawe wa ulomra hafu kuna joba kondani dambe daula haki andra daula haki aja daula haki aja tufanye jema gawa ya kabala aba ngari kwa shashi shawa shashi wa aminio
wasubirio waresisteo hondo wabaki kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah wallahu ma'as sabirin waduka wenji warudi abo wakauta mafotonga abo wakauta romi abo wakauta ndo washenga abo wakaufikiri wala yezingere jo yonto abili wande warenge wedesa ngabo wamba paka daula ya haki waudasi. Donc je suis fier ngamo bo Mwenyezi Mungu ni hundanene victoire muda utuharida minu wanama mawatwani ya mashujaa shari sari tsuchu riramulana rijulana ekae Mwenyezi Mungu arinike victoire kama na uja makazilio wajiwarenganye nti tena yele difference ya hangu da minani abange ujukaru ma Facebook daula yake kama nawe tsoitwe wala wajibiwa hata bono ngono izo mwambia ajo mnambi izo ngabya sikwa uju okanga abo wanafiki ngabo wamezi ngabo wandu wazulu ngabo wasotwa iko meda shanga abo mawatwani tena abo mashujaa tena bela ile arifu sana dinu wananya wale waoda wala wamba paka daula haki Dr. Benedict ana OTP kinga bomba wajufumu wala daula za mabanja Yesu pia hizo sahani aina mtu nabi muni raka ula pisa tujo balanda hano ambulbe amtuchwa hano jolokera whisky hawa vurubange dalibe abihanya cocktail hano wala mali bieno ando alo place de la République o ando achi awala ngwa tsweda ando atsa ando mena ando ashe ani mbuga tsikambeza kanza yambe. Je sais très bien hakika izo kweli ngabo watata hatu wababa hatu wananyasi boko kwa japaro jaru mzemanifu shi wakati wanzo ndongo wanzo mani nezedu wangu waziyombao iyonga mi d'accord amona ti reconnaisse ya ukana ngabo wandu watsoni ze nafasi ngabo wandu walua wade sha walundasi warombele yao dunwa wa komanteo komanteo tujabone lifanya manifestation majana maili kujamba bravo lelo ola ende harenge foto dena be ngabo na yida ula hakija kamtatsi bada magara zali kanga mazo magari mtatsi unafiki na sinema hatu unafiki na sinema banga bo wandu watsuparo huja shangwa wanao ambao yabo ngabo wandu waluhule ngabo wandu waluwa wadi ngabo wandu waluzireu shakwa tujiwanizo asali yale ndao ngabo wandu waluhule ngabo mwana nyasi mtukufu muhtaramu mmoro ni opera Dr. Said Omar weula wa Bruxelles hajaban pari ya manifestation abonge abo sikanzani mabiyeri bwa tukufu yauka nyima domana wasia sana mjuhe na mhadisi d'urgence parce que ngamjo jitwa et kam garder silence yinu neretari ngamjo jitwa nyima domana wasiasa et kam garder namna yinu nambuliye mzima atende komba imene baada yabo ujombo aje alitawali au mhadisi mielewani sheni mgoto vule mwanyanya wote lo joenda bide na bidi mito joenda na bidi ujotende yabo haluhu yabo waba ingarjo ufange mdu ya mkome shangari jomu niliacha urambira mu mdetse bawide yakanzenti wide yakawisove jerizo tukahamba ujukana turu hadaza halala banga bo mwana amasha msudini mafu audio ya wambaza lina lawe ngutolo amba ukana wangazija wa dhulumu wantuani na abo ndo aloneze place zinji ngazija wa wantuani ne ma directory amani maisha emba ukamtiani ebanu saa sita za masi ukanti ngodungo mduto na kilibu amani maisha ntu bloke baki wishilele jindu litona kilibu amani maisha inda ilamba waqalu la tasma'u li hadha alquran wingo bonogo banandugo melo nanedena menyele nanedena mlapize no yati nyongo yati continue beza kodi waqalu la ila makafiru hamba la tasma'u li hadha alquran wala ghawfi namdanganye zerugo zini mtende lalla kumtaglibun abonge yabo ngamwendo na utimizi nimwambie ni yaukana zinu ya zalienda renge mbu ariwa ka ujawa soventi wande mainvestisseurs des secteurs qui sont stratégiques pour l'exercice. Zini sinema azali afanya wa moro azitaba azaba we salim sadie da bala wazungu wa kazankame wanunu investisseur ma milliardaire katsuone lebe ala mhusina na mdo balaria ali aje auneti yongu tsobo heze madaulu hafu oya ba uda development ya tata sikasina tijima migapi kartujo banu ido la ulo hafa juzi kartujo eza mwiso wa komori ni de mjo utwa izo mjo kanza mabe
rahane jamlahani do unambia ezendongo bwana wiya zambabana eizo kweli emana watu amani de daira ne mabalashiyo neze changements so dubaja umato wedini haunda bo watu mahakama ndabo watu maadilifu ndabo watu wandu wasomesiwa haukweli wa hedini na mushi ya mwabe eizo kweli au izo ndabo ngawenzao uzinuzi jazifanyiwa abakonda tuwarenga bondo wana hatubo warengwazenyi wango wahenda na likenzi lizingarendo kabo bajuka wana mrengezo huunu na hula ukakabatisha akamidiha shaho kajeri zimepala shiyo bizima maulida zetwali kazimu za kaba nde za kauhifadhu wa namna wandu wakaya amahe mbada zetwali kakazitwanda kabasi la ilangu wadonda huu mbasi jahilani lima wandu kwa harumabali wetimba shonga izo zikaranzi hatu zeba haukaba nde namna dunia wana mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ya haja ikamu hata adamu tuamba bauba hisha kabasi alternativu wandu kwa jogu nga wenzao uzinuzi jazifanyiwa ili haina mwanadamu yano plus ya hahe yake haruma namna hando hamnyezi Mungu aina mtuko tukande namna nzao ashe izo ndabo ohondo hamnyezi Mungu mtume haonesa ezendongo kuna ujwande atunge ndongo wambe izo chao ekengwa nzo wambe ndongo za dini hamba izo mnyezi Mungu hamba utijihamba ukana haina mlugene namna chiko biranyende swali namna wanzao enda daira nenda cha no ngaboze adkari izo mtume ya barambe utijihamba ukana haina mlugene nantia no qulu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni namluga izo mtume hamba ekado enda daira ni na mwende ekamba na mndofanya adkari na mwende hamba na mfanye uadilifu na mfanye kabati uadilifu ngamona ngwanzo ya mrenge ni ya mrohore ni ya ukana emana walumsa jajanda wo watu daira ça bravo Zanzibar mongwana sans justice il n'y aura jamais de paix la justice est la base de tout yaudi makauli ya mwenza akili wa rabbul kaaba namishi jonga korije jao shao so kadjana be ukana tsore ngaragara tija relaxe emano fujari umulu aba hawa sukanga sina mahabe ngumira rozabalindi dabo watu mahakama dabo mjomba wa yare eze zidiri emano masine wa hatwa ndo sawa zabalindi halangu uzalo hakaharu matarika ya rifai hakaharu matarika shadhili hakaharu matarika qadiri odio hamba ukana na msome swe Qur'ani mwambeza halali neza haram shangondo watu wa matarika ngamonao ikhatwari ya ufanya talbis ya hidini wala talbisu alhaqqa bilbatil wala talbisu utirenge haki wivazanrabo ya ukana emana hale watuka ufujari dabo wakadaira inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un eshko tungeza waka amani lekinga mahakama ngabo mwadilifu emana utsamba ukana usufa bana mndwe mana ya wandu wakana harara ndabo wakati ya ulo wahindi bo bazirafidi shagalo bo wakadaira wakaja bo bazirafidi waka alkamari waka la faleni waka yonti pia derobado waka ule wabusaja wangu abasema na wale wada bo batso mahakama ujo wa mndungu ujo fungule ntwabidi ujo viole ujo fungulu bazirafidi ujo jambe mana umsaja ule wato torika za shaduli na rifai maskini wa komori banu nyide mtozo wa adabu bana amushi emano masine wa hatwa ndo sawa zabalindi halangu uzalo hakaharu matarika ya rifai inna wajadna abaana hakaharu matarika qadiri au dandarawiya au ba'alawiya itoba kifulla wandu shasha cha watu kwa sonda dairani hale wadoka mbeza biskuti hata tukanza enda kahenda ndere mamna pia sonda biskuti enda zoba kihenda mna inota ndi kari ufikiri anda ukababu rakansi ra manieleze mnaijomba wa uparo wa mani maisha eba la efalikia hedaula hakihindi ngamjibu encore une fois heureusement tiji waba usemna swala wa efalikia hedaula haki ngwa wanao endongo ya madodo wana no shenzi no na haramu no ulaba no widi no firaji no ulevi ne uduluma ne zenrabo no mdu hitwa no wandu wadulumiwa izwende efaliki ya mando ya hedaula ya haki ngwanzo wa henti mdu wakongo jota ulwanu wakomorisha timdu jwenda abali embuzi na abaze ndeza rengeze votizim league ngantao ze votizire wa kisharia watike mdu jajaza
yode falikia mwado, d'accord? E falikia bilindi. Garanzao haina mndu woko hapa ruruma ezi abo haranganya ya hukumlwa ishwe ya renga shirejeziwa wanati wa enshi. D'accord? Garanzao haina robo la mwanadamu litona nugoza halu lendela fanya hazi ya jo ushinda ekaya mvu, ekaya uroawa, ekajau eza maarifa zikonwa he maarifa eza mvu zikonwa loneze mvu. D'accord? Garanzao haina mndu yafanya hazi ya rumo upande wakunduwe ya soma. D'accord? Ganzao obake prioritaire ya wa komori au lawiyati komori mwanzo ba maji ya ele mrasubira na mro amada wa yaishi ya vushi afikiri muda mushobonti. D'accord? Yode amadu wajalna min alma'i kulla shay'in hayya. Ganzao mwenji wando tuko investise maluka nyama enkuna zila tilo lamba baklatero wajukanza wasodi wajukanza waone entike na mwenji ikena namne ufanyize mashuru. D'accord? Yode abidi ganzao wando mudemba yudwale tijerangamiziwa ekebari jwamu ekanga bopepa ngo abomna ko domtiti dasina Dar es Salaam abo basinga jo fenswa raro. D'accord? Abo yunga ndurangale agriculture ne pêche garanza we sécurité mratsambo yedata hemdu kada ya hiba honde uibe mdumsha umuua uibe dhahabu ulile ziwa ufanya. D'accord? Ganza umsomo wangali wa ukayodembe wijoka hujari joka usoventi ya hatu yode twamaya ya hatu auladuna wa banatuna wana hatu wandu watuka ukwambe unjema wajua somese wake na malezi mema waji wangali wa wazaya. D'accord? Ganzao yarenda na ya hukumlwe makrimineli wanweze plasi za hono wezi wandu mopirizo shatilo mobiru. Ganzo wandu wana competence ganzo watuka uvoti wajeleze banu wana projendi uparokaje zabaru wakaya watu ufanya jauja. Ganzo vision ganzo mdu hifadhi wana wako ganzo ujuka mwade wandu wafikiri kana ngabo la pitali ekeze no gongize nziro ngemdu ya rohendo bonze yode projet ya daula ya haki yabo nyimuishia baliru na modema wambi o atsungo hambana lawe shazalina lawe yode yudo prioritaire immédiatement parce que nguto damu nguhibo rahaye jarenge enti ya irenda irréparable au irrécupérable zamboni ni mwana maza kisofwani ngura mhifadhi. Yabotijibu watukufu wa njajibu. Là, je suis fier de ce que je viens de te dire. Bah, on y permette tsamba. Chahi karnam jo urengezanti. Par contre, je te pose une petite question. E azali arengenti efaliki ya ibehanda huvi wewe. Do umenyaze juma, do firaji, do ulevi, do mro hitswa, do ulaba, do widzi. Izo des efaliki za azali. Mimi de natuvuzisa. Owa hibenti ya hangu, owa rengaze voto, owa wantu wa hafa, owa funga wantu, owa amba wantu, owa behe wantu. Izo ndizo nakauzilida. Izo ndizo nakanza nambe. Ilo jimbo husa ujibulo. Ilo jimbo. Ati uzisa, geo ni jibu mbabu. Azali gena rugo hindi. Do enda yemenyeze swala za wantu. Do urende henkazu mezi aina mahala kwa maele na peleke da ina habari ya yade. Leo tamba nge mjinda ubijuzi tamba aka kwamba anila washidi. Ase kwa maele hiwa tabari. Wabu wabida. Warabul kaba kwa mdabe. Wachira. Achase kwa maele hata o hatu. Leo tamba ola mruwa chake urukutoso kwa maele na peleke. Habari da ila azali. Yode proje ya zali. Do uranga nyaze juma. Do urongo wana wandu wado violewa. Do utolo wandu muhazini. Do eze hazi za urengezanti wahamba ino ambao priorite abanunga awe hama hupotea dawe na azali dabo warengati utojua do msomo utojua do unono utojua ufikiri emergency gejoka hujaha hawenda mijini mwandu wanda wala maele na urenga edi niyo imenya misiri na umenya juma za wantu stupide va lui dire que c'est stupide et comportement ya azali abonke na mwende mwambie bajira filukana wala talbisul haqq bil batil wa taktumuna antum taala utirenge kweli hibazanda rabo ya ukema na ntinu yangamia dabo e comportement yakaya hale wakashirk hale wakamajini na marumbu na majaya wanzuri bakidu ambaye ina wajadina aba ana rumu kafiri hale waka club des amis waka alkamari waka izo zonti pando ko vrali banga wako unwa mvinyo abasa zizidi wanduwa hifa
izo mania dabo batso dair eze daira ngabo bo bazira fila bo hamba dabo shaduli qadiriri fangiso awandu wali washasha emana watso amani dabo batso mahakama dabo ya uwa mndu yalibao mapesa dabo mjomba ho ya uwa wandu yanikao buzina bwazenda zo wandu hifa kwa bandrabo encore une fois au lieu ya utahawa komorisama home si wa utajuzi uridi huyejeza daraja za ujinga na ulabale utena urongo wa kila bale lobo bazira file ke kuja mtu hambia wa rabbul kaaba. C'est vraiment idiot ce que tu es en train de dire aux Comoriens que faranta e manam rato hibada bya toka neketi bya kwa mtu fungo e kati wa mtu mtu fungo e kati fanya ndla pisa mtu fungo inde mani mlo banu shenge tinde mahakama yanu ndukari mbulisani manyo pia wallahi ndukari mbulisani manyo la megena mweli mafanya ba sanga sunu batu shangariri yawe sharia basi shiko tsongeza nti kana mwendo na ma les comportement c'est la loi. Que c'est honteux un soi-disant un docteur qui ne dit que des bêtises aux citoyens. Abenge oi mnafira unayapulwa jiadoda ili abantu haisa haelewa basakati nazo haba jinru kutesekuwa eketsende haruma bahanu yabonga mlalikiwa shaza ali hodoli bezemali ezemali yatofanye pare yatofanye zela pitali harenge gutsonika wandu wohila wambeni good warengeze mali mzabudi wamba ende yarengeze economy enda rengeze mali ajangu niko wambeni na rifanye mze olaje bangu John Dumize kakajaja banu nampanye mze olaya je unubeka kakajaja banu ngu John Dumize awundihange kwamba awundihange buni ngamanzi puda tibate gutho ubaja wa amapanzi emala pomba maile yola ubigera hada ela raitiaja ila diare mbimsho wakati na tamba protokoli na corona ne jifiri ne elevele abantete bai bwana harusi yon husi lo kafiri lo doadi mu lo fasidi wongo twenda hanyo hana masairi bo chati à un moment donné qui se ressemble ça semble aina ufano na mlio tolungana naye marehemu fundi wangu mbali ya hamba ezempampa zia uhazangara zempampa. Tais-toi Bajrafil si tu dis pas la vérité. Tais-toi si tu dis pas la vérité. Tais-toi إذا لم تقل قول الحق si tu ne dis pas la vérité فلا تثق بالباطل. Ne prenez pas les Comoriens comme des imbéciles ou des idiots en disant que manabatso amani Komori dabo batso daira na shabili na rifai bajili yondo henda e manabatso amani de imbécile ya mjomba hao ya woa zuki wangu wa hafa. On n'a pas l'habitude de vous dire la vérité, mais on vous le dit. Il a volé mwiti criminel assassin. E bana ulona muwo ujorongo wabantu dabo bwalo mahakama abantu wallahi wala mantia mahakama shaujuka uona shakuna ujuwa wale wasaidie emalaba ya lokomori owezi owamezi wadunga azali efamia ha wandu wadunga azali kabatsida abala josubutila me bratiko no sufa jihad parce qu'ils sont tous au courant, ils sont conscients que sufa jihad de wandu yede dwamana wadaza wewe amba husomo we docteur we mstarabu we instruit we intellectuel godo abe ujo unulia mjomba hangu no wandu pia ngwajo kwa mjomba hodi ya wawa. Ouais, les chefs d'état-major, tu sais même pas qu'est-ce que ça veut dire chef d'état-major. C'est idiot de prononcer ces paroles. Et aujourd'hui, tu ajoutes l'essence sur le feu en disant que s'il n'y a pas la paix ou la justice, c'est puisqu'on ne fait plus les daïras, on ne va pas sur les stades de l'île, les rifans, tant pis pour les Comoriens s'ils veulent se faire des imbéciles, qu'on leur parle n'importe quoi à n'importe quel moment, tant pis pour eux. Mais moi, je te dis, non, sois poli, Bajrafil. Sois poli. Respectez les Comoriens. Respectez nos oncles ou nos pères. Parce qu'il n'y aura aucun parent ou un frère qui a vu que ton oncle a tué son frère et qu'il va te laisser dire des bêtises comme ça. Il va dire, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dis que tu vas te venger si on tue ton oncle. Or, tu sais que c'est ton oncle qui a tué nos frères. Chemiji,
owenye miji wafu. J'aime ces questions. Quel fruit, monsieur Fardine? Vous avez posé la question poliment, je vous réponds. Fardine, quel fruit vous avez apporté aux citoyens durant toute la période que vos manifestations? Merci de respecter avant tout. Et le respect avant tout. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, le fruit, c'est que les Comoriens avaient l'habitude de penser que Azali, c'était l'imam. Azali, il va rattraper le pays. On a fait conscientisation. Rilamu wa Komori wajue malaba na wenzake. Ilo jaula mando. Elabidi riwonesa ya ukana karina ujaudaza rituangamiziwa hata basi. Ezararuri benulia mnyezi Mungu habenulia wandu bori wanao. Ezani ngwajuao ya ukana wawo wandu wafu wafungu wandu wojahunu ngwajuao ya ukana vanu wa Komori wa isawa ndi solamu wanjia harara. Wanjia mba yunambao rahbatan antum ashaddu rahbatan fi sudurimna. Wa Komori wa ele wa ukanti yoke de ruma hamisafara na uzina na ulaba. Amreti ba uo mnamana ya jahazina idemana na mranti besengu jo kohangu jo jambaro. Uo mnamana ya jahatwa biyambi abo timrenke hataka tina kuponga mwetiko pesha wano. Gami fiere da uziswa ikoni na wamisa mihudi. Nja paro renga postu ya uzingarata €1. Egypt. Shabo timrenge jimla ya wakatina zo habaji munu mutu amba malaba. Waudu wana wajahazina ne zetwa biyambi wala wakanda wapuluwa zenkuni wo. Ne mapake ya Felek wamba ima ukweransi waja waduba shamna mwana Islamu shuja watwania kana uguli ya mafisi na mnayi mwana Muhammad Barufu haonesa direct akaonesa kiye Bajrafili dongo nsanu titorea basiye Mahamid Raru deja tima pitane Mahamid Raru rilamu wa Komori wanjia usubuti waonesa ubinadamu waonesa ukana msije mdondo wa malaba ukanga mbihao jao waonesa ya ukakari na uhuze damu yaho wananyasi waonesa ukanga rjo utanga no ili enti hatu ikena mna lazima ukasisi deri isauderi no sauderi vazao waonesi wa ya ukana karina ujua utolwela ro abandabo rojinenda jamsaidi yeswanti pia rendo wa mezi ni wandu wakayabo walo na shonga abonge mwanama Muhammad Barufu abasadu waswiliyo sijabanu amasuala mararu noni njo mlahan sikawjanja nabi Bajrafili ya ukana Bajrafili wa bandongo nsanu ezenongo ni jo dangereux zandrabo hamba kuna biye mndu mshaho ya vae ichabu yengu jo vaina mnajoka hanza izo za haho sharamba ku anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijab jitazo mndo ne famia haho yode liberté yode namna faransa wanza izo za haho kabisa problem hamba bo Dr. Bajrafili wa helanki uwene saukana ekem dongo ya ulowa gebidio mdu ya renti ekashindi ya njefukoni ekadungwa tena ya dazi ya ulowa izondabo kama Mwenyezi Mungu hamba na mjidafini eze ayangiso ujohuwa muwe ujopatinyo mpwetinyo ujopashisho mpweshishi abo hamba ndabo Bajrafili izondabo zara ujahamba ya ukana ngebidiwe amani de valeri nongo juo wandu wajojane amani shahutataze haki ngombi wandu ndabo akukango juwe mana batu amani Komori wimjombaho wayazali wandu mahkama shahutawa ufanye talbis alhaq bilbatil utawe haki wikaze ndabo amashirizo madama Muhammad Barufu wanyana لما تلبسون الحق بالباطل أو لما تكتمون الحق إذا بل متتزاوي حق يو كما نباتونتي واتو أمانة رمينتينو دوكا كباتي محكمة دوكا إزي مناشب إزي بوست أو وانdu wajote amani walone mizinga na wanu ويمجون بها nguna zalino wandu mluda minao ليلا ونهارا
wao wandu firo wandu hibia wandu pondo da wandu zemali bashira fili utataze haki lelo habanda abo tena kwa bema ni watu amani bonti juu banu emana bado problem emana bado makafa dabo bado ka tariqatu shabilina qadiri dabo hukaza Mwenyezi Mungu ndabo tena na mtume hamba ukana man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar Mwenyezi Mungu hamba ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu harudi hamba tena ukana qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ingo subuti jombe wako muri ukana marenga bondo wana hatuno wale wazeni wango wahenda na likenzi lizingarendo kama wajuka wana mrengezo kuunu kabati mrengezo wa rumeli anguka nizo mtume hamba chahoka jerizi mepala shiyo rizima maulida zeto likazimu za kaba nude za kuhifadhi wa namna wandu wakaya isondabo iso abayi mbada isondabo emania za kuhifadhi wandu wakaya dabo boko o katimdia wamro hakawulo emana abasandwa ulo wao elida bala mjombaho do unafiki ulio dabo wabulie mvinyono ulevi shati daira peleka kazifona kama si daira ngwana hu mbasi jahilali biba wandu ndo harma bali wetu mashonga e baline ndini yo womdo ndo mvinyo maana hai shekano ndino ari mrati jalili ekemrati mbishonga ngamwishiao mrati jalili ekemrati mbishonga shaka twamba mrati lile kauliliwa na mwishie zingarendo kama wajuka wana mrengezo kuunu na hula ukakabatisha akamidiha chahoka jerizi mepala shiyo rizima maulida zeto likazimu za kaba nude za kuhifadhi wa namna wandu wakaya abayi mbada zeto likakazifona kama si daira ngwana hu mbasi jahilali biba wandu ndo harma bali wetu mashonga iyo bakamusabaka na bali mzio musabaka muliye bali dunia wana mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ya haja ekamru hata ajangu twamba bauba hishakabati alternative wandu wajuku ngawenzao abo kaza mtume ndabo mtume kaja kaomba namdo fanya ndo tunjao no usinuzi jazifanyiwa mtume hajana hamba jao kaja kaomba na mdeda daira numti fanye jao namdo fanya no mtume kaja kaomba namna hiyo in wa illa wahyun yuha wama yantiqu anil hawa kajamba namdo fanya daira numti fanye jao ekimbali ya maiti kaidumdo abala ila Allah numti dokali ashe hamba mtikali bas la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasuli kambonao utitendee kama Mwenyezi Mungu asahaba chao abeke kujenda dairani mravi yule wa mrati lile ba doka daira hununoke ziti kamro ilare mwamzinga kanda ni hawiko nare mwamzinga huba pala jwana muo yone zedaira de zadozi yana basa mharaya wamishia bwa komori na muendelee ili haina manadamu ya plus ya hahe yake haruma namna ndo Mwenyezi Mungu aina mndu katina shwa ya ndo Mwenyezi Mungu mtume habehwa sallallahu alaihi wasallam na mumswalie ya jaro nesi eka uswali ngabo ze adhkar ngabo ze ndio bidii uzifanye shakutina shwa ya utunga ndugu tukanza wambe abonge yabo ewandu ambao kana haina mndu gene nzia ya tukando Mwenyezi Mungu ashe Mwenyezi Mungu habe hamtume ya jaro nesi na mswali jawe ke mswali astaghfirullah allahumma la mani lima a'tait wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd izo ndizo yambambe yabo wo azali wa hewo wodo dunga da mobalini abo yodi ajunda mwabi wale daira yoti do tuka uzia njomba wake kare hitso ashijozi ya dekenga mahakama deke hawulo wabo yawa utambe kana mrasi jolira tende balini ngiyabo ngamjolo zabari katende balini amfuma zabari ngiyabo ngobule njomba hoyali weketi fuma balini ngiyabo kemdo de balini ya viole mtu eshatongeza watso amani njombaho na azali mwana ni uho mwanzali wa imamu wao Mwenyezi Mungu ajutanganya nao abo mimi emana naba uzinu amsikini wa jomba wenda walesko kwata ile nete ne kape wa urubwema so ingwa bokoli de zidaira izungiso banu mithlu lata wal uzza wa manata thalithata wao wandu wabudu esed mamecheki asibure Abdul Qadir Sheikhulillah na de Shadhili na Madar Rifan wando da donjo misid laho aba be akela izo ndizo ndo fanya izo ndizo ndo fanya usoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume habe harume swala aba swali kama aitumuni uswali abeke wewe uswali ngwanzo kati daira shadhili ukadiria ulo izo za ha shamimi tambo ikati swali ni mtume
hamba wandu hamba Allahumma anta salam wa minka salam ubazira fili kushiyo hamba soma astaghfirullah hamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir hamba soma ayatul kursi ujo namba au kenti udo bombo ma salli ala Muhammad subhanahu eki swali raditu billahi rabban wa bi islamin Allahumma bika subhana wa bika nahya wa bika namut shaka jamba juhabo udo zingise mnamuhono na daira chao utije uranganye dini hawa beke mtume hakatwari kadai au kam mtume aba al-yawma akmaltu lakum dinakum kam jowana ekengo nzomba irulo wazale dahale ekengo saidio mjomba aho dahale shauti jihamba ukana ina mdine de namna tukanza ne daira ne maulida bari zile zikautizi ya wandu wake kwa wandu wafu daira na wandu wa wakandani na wandu wafu muhama gari na bapale ujiwana wada hubina da hubina maulida bo bajirafiri jomba wa wandu heduluma. Si tu as une leçon à donner, va donner à ton oncle. Je t'avais dit, ça fait 8 mois. Je sais où tu as où si ça. Goreche ile lo tena jo unge. Astaghfirullah. Ana mushi. Njom la hani ndira la. Wangu wa jo korije Korije ida madina sila. Kana tsora ngara tuja relaxe. Ema no fujali unulu aba hawa sukanga sina na hamengomera rozabalindi. Njomba. Na zalina we. Da waka Muhammad Sharifu ikoni mzee Muhammad Sharifu ikoni haka uzi mwenye barak uzi wakahamba kwa jakaja mufti kwa jakaja we demani ya wakameza kweli okay wa mdebili ya ulwa man qatala nafsan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama indemane wale unafiki na bora uhelelea ilodele jawab dabo bado mufti hama mjomba hola dabo rahilele ya mjomba dabo aminiyo mnafiki wadaza wandu wadaze wadu ambemania walo ufujari dabo watoda ila na maulida. C'est très bête, c'est très idiot au cambréché makolo amada yao ni mdu ambaye instruit. Abanga ni d'accord comme c'est d'accord. Tu vas pas prendre autour comme rien comme état des imbéciles, des idiots, des délinquants quand même. Moindre respect. Niki mndu ambaye bwana harusi hadola ndio himiyo azali harenge majihano azala harenge majihano afanjo wahim dumsha bwana harusi mndu ajenda kutokurosha tuja tangu mabochi ezi ndo tobia dazibizi ezi boy khrebet bwana harusi wa Camille Prestige l'homme du jour. Le match. Natoja le kebala ila sile munatoja la ushele wa mnono wa bwana harusi. Najali ushele wa mnono itikebala ka utowe fidia. Tra aundi hange buni kusoko maele na feleke. Tra mdumsha aundi hange kwamba ri kusoko maele na popoi. Baadi ngwase ko maele. Baadi ngwase président emergency au seko maele. C'est ça ce qui va construire notre pays, c'est ça ce qui va faire l'émergence. نجيبه باشرة فيدي قل الحق ولو كان مر أو تسكت إن لم تقل قول الحق تسكت c'est honteux نمتميز إمام مسلم وحشوان دون سبب بريدي هلم وزالو هكهر طريقة رفاعي هكهر طريقة شاذلي هكهر طريقة قادري أو دندروية أو بعلوي amona mana walo msadadaru mokomo ro ro hifandwa fungwa wandu wale wao dabo watsotwarika. Vous comprenez comment ce gars vous prennent? Vous comprenez franchement comment ils vous prennent? Ils vous prennent comme des imbéciles. Wallahi kaya tusomona nkadima vonje. Ema la bado amnika ngamdo soso ni Mwenyezi Mungu akamjoke bwana wa isango so barabo na unafiki. Wallahi hizo civilisation za walo hizo. Ngela aminu kandi zo bo bazirafiki. Ngela aminu kazali bura isiavotiwa. Ngela aminu ya ukana. Oh là là. Ambia azali ya tulo balini bailo no balini. Enambia mufti waziye eze bali. Ambia wazi. Walo ngofanya hafla uzina. Ezo ngwambio wa baba encore une fois tena.
aremani ya walofu jari ndabo emaulida ne dandarawi ya ne shabili ne rifai ne ziliyo. Franchement c'est dégoûtant quand je m'accorde madame mbaba ribu ngo hautongo kamuliliwa kutwa bema na balum saja jabana dabo rampelele yani rawu kwelele mafunda madawo wallahi kema na balo twa bien namne ketsi dabo tidali parce que banu ngawone matambi ya ha anga wone kavi ya hoda wone mzade ula ambao umulize nyumba ule ina chaucha iyo ya hoda wona yi gujwenda yahudi de botu kiyama e ka wone umuliza nyumba ya ola uja urudi mwanzo ni kwa mapesa ba faransa ngo julo ngo jowan izo za hoda wona yi she madame ya ukajo ure le swa komori wado fikiri kana banu ko de mana bato balumsa de jamon tijuba no mana walonza ya walodulu madaba ndo tonda de Iran franchement quand même là tu as manqué respect aux Comoriens mana ho atukanza wahulunge shakana doktora majanamani je m'en fous japaro nda shioni sidoro ama katina mihunga na zinkada na uhaminazi na usalanda na mafuya pa histoire intellectuelle docteur Abdou Johar Osimusa utukufu wao Amadou mzee Benamiri Sand amodema kusema mwana nyanyoi demana nyanyoi ngute kone mwana nyanyoi ngute kone wa Rabbul Kamba mwana nyanyoi abenu unafikicha maudi atujaja bangu antu eti heureusement sika sina Mwenyezi Mungu aripolozi histoire na rifungwa na rirejeziwa Mwenyezi Mungu de uchue umwiso hatu sha ngemguna mtanganye daena azali na usufa jihadi wa warengeza wensi wa voti wa walua aminifu adilifu maudu tsakiyama nguna hutanganye bo bajirafili dawena imamu azali ya voti wa uyende sontindro urumondro aminifu adilifu ufanywiza haisho o wandu wati amanisha sisi delimenyawe amani ya Komori dasira tawo wongene mahakama ngene zepele ngene zemali ngene magari ngene polisi ngene zirupia we lazima ntiyo yaikausi 2 secondes katina opposition katina mrandupia hawa wafuasa wafungu mana watu amaniri bokwede ulone mahakama ile ulone majeshi wole uwo wandu bazira fili vanhu ngodolewa vanhu ngodorenda alafu lelo barufu ali msamilio wandu waje vanhu waje wabeza kodi abanganyira kutonga mdapiza Mwenyezi Mungu na utanganye dawe nawe kama waronze kwa tukamenda aba hayindo uzitwaba itoba kifulla wandu shasha ja watu kwa sonda da Iran hale wadoka mbeza biskuti hata tukanza enda akahenda ndere mamna pia sonda biskuti abazi zilia enda zoba kihenda mna inota ni kari fikiri anda ukababu rakafsi ra vijuma mwishi ya Komori kaze banu Mwenyezi Mungu ngojori nikeza khaire kama wabenze na muombeze dunwa bangar jogwa na robo watukufu na muombeze dunwa imfilmeo na mjua ndo mfilmeo na mwalimu ambiyo wandu wakaza wandu warume masahiri neze elimu no dhulumo wandu uka gamla homi mifahari haina mtu yenda haruma mwalimu hauma jina umazetwani yende yani vumbuwa au yavumbwa mndu mshahangu wa mzaza hangu wa mwana hangu wa mndu dami ezentu zitaonga mjopara wandu amini ukangu warao Mwenyezi Mungu surtout rahanami waje wabediwa o wenye dhahabu ya hao ya hiba warumu maavoka ngabo walibwa mbabi wajo wambadu wenzentu zijao haina mndu ya rewa dhahabu ya hao na haina mndu ya saidia na haina mndu ya wadhulumu Mwenyezi Mungu ya hukumu haraka o wahezi kombe za kafe nezenyo orane zenongo ili wendo waangalie wandu no wandu wabo hawandu eze haki za hao neze arudhi za hao ngamvumbwe fami hangu ekamrua fami wa hangu denda yani kasaba ujuu ekamrua fami ya hangu de yantu yani dhuluma wiya dhulumu mzaza hangu awe mndu mshahangu hawina ndongo insha Allah ngaruamba udua Mwenyezi Mungu yajalie esharishi wa rejei na amie kasi paro enda tijivumbua nguna tsona ngamiza harumwa mwalimu ko jomba uvumbua mtu yaweni yandoshe hawe famia hangu heze baraka za Mwenyezi Mungu ngamjo ombadwa ezentu zijao o wenye dhahabu ya wandu wenye dhahabu ya hao watu ombadwa ezentu zijao abonga mumlahoni emndarige dhahabu ya hao no wandu waja wanikwe mapesa mabango wandu atsahi dhahabu ya wandu
na haina mdu saidio witi wajiri Mwenyezi Mungu ngujo wa adhibuhum dunya kabla akhira ya risahili sheru ndani dhahabu ya hatu abo yo risala ni ibe hao niyabatan anni nezefami za hangu amjo parando ra Mwenyezi Mungu kanavyo asome badiri wala wasome itima wala wasome jao Qur'ani yo shifao badiri ala madina ya wandu wafaru mekole ya badri ngamjoze duwa zo soma yabo amjo ba izinu duwa sa intiqam izinu duwa za dhalimu amanjo Mwenyezi Mungu arone se mujiza nyangalondo ra Mwenyezi Mungu na mkwe na mnobele duwa inubano banga bo wandu warinjoshe ngabo wandu waridhulumu aranzuri ufawid ezenoweza tuzinike Mwenyezi Mungu yande waswarifu haraka aboti mlahani ni wandu wabo handu arudi za wandu ni wandu mabo hawandu ze mali za hao ni wandu marenge dhahabu ya wandu lekanyi wa karibu kwa tuambe kenyi wa hule arendora mnike ni Mwenyezi Mungu ripare wandu wajora Mwenyezi Mungu ya jobu wakubali yadu wa haupesi Mwenyezi Mungu amjulia ni ndazi hizo ndizo rakanza mwambia wale sina babu afanya blockage na blockage yo Mwenyezi Mungu dozijo shanga mabwai na mndu ya paro enda ni kaza bahanu da mine famia hangu do waniza ya wandasha kuwa nama na hizo kamjombe du kamru wa famia hangu de afanyaza ngo hizo basinge zijo wana naye haukanja kaza mndu bahanu ko jomba mndani kaza bahanu nja kaza mndu mshamndu bahanu ko jomba mndu kaza mndu mshangu bahanu nja kaza mwana mndu bahanu mndu aja kaza mwana hangu bahanu nja kaza mtaza mndu bahanu mndu aja kaza hangu basi mimi wangu ngamwedo na mwambie Mwenyezi Mungu watimana wanama watukufu wajura Mwenyezi Mungu ezensu zijao ishele ni wandu mwaliwa mwede mata he dhahabu ya wandu avance jao unike jao na mjo ya ukana wandu shahanyu wadojua ya ukana mwabanga mdo mata he dhahabu ya mdu ya dhulumiwa mniki wa baadhi ya mali mdenge mwede zanyu mwede mwangari omeki mdenge dhahabu ya wandu sha Mwenyezi Mungu mwangaliwa ni wandu mfilme weze shughuli za wandu mwenda mwetengezeze kamera hata amanga mtuka utria owabusa nao ni mabwana harusi nezi waparo waparwanizo shemdu mshaho mdolane kinga mfanya mafoto ujisitire kama watu wazifuba wazilate kade mbade marwai de ne makapa hizo za hao shaho tengeza kamera hata wanze uitwana nyi bahari wanze uone mru ya busio mru uone ulime watezo kwa ulawao ambe wala mdi baba alujao tobia za kishenzi tobia za kina haramu wetengeze kamera hata ngijuka hushinda hiyo ifubani hayi mdu msheno ndo kanali wala mdu acha bwenda wezi fuba basi kamera ngijuka ukitengeza hata deze bizi ejo tobia za kishenzi mwende hataru mwema hala mdiala lao no mshana na mbakie ke andu mshana ni ngutro awe kengwa wazipata mkenti mdo filme mwana bazo za mbakishana kapati mbasitaro kana mwide mwana mshwangu shangu joka na ndupia ngwa onango tiyo ndo kwa madazila isuka zirendwa banunga mtuko filme amaka ato wa shenti wa bonze kwa do filme zeto bya madazino msirenda uzino shenti kwa do filme kwa madazila iyo filme mdia jitwa fidi ya dabe kufanya filme ya tobiami shamana da muislamu ujua mila ya hatu ndo filme mbuto keze kamera na foto ataru mwezi fuba utengeza hata wangalie ike te awu ko ya mbusu utengeze ni hata isi to birazi bi te mafoto ya te Facebook kabati wonukana non ba fuba yangu ino ule mengu pia kwa kaida hiyo attention gojo jua filme ute mafoto ya Facebook Allah ka ufu mengoni me hasara da bujoko kaburini utolo madhambi ujutabala jao nezifuba zao ujutabala jao ne le dingola ujutabala jao no kapwa ujutabala jao no bulo mali udono bwa jao jidisa o ezenyile zao izopia ngoto madhambi na baranga ukaburini toujours ngo to enchaîner madhambi inde mana comme duka do propager n'importe quoi uti propager poto wendo wazi uti propager rabo uti propager tobiambi izokazi rendwa oto madhambi ya bangi hufu oya ati ro film atobia mtsa Lucia sia uitsaba za ulapia wandu watubo uona no fedhe hiwandu na nyimwa bamsitiriane abo basi iyo ni khatwa ridio abangi watukufu na mkirabi ni madhama na wasiasa wa huu na mbezarika mwana ni mhadisi baza la juhamu katina hajanati wengu wanzo mahala waloma elende ya hali wanzo mahala walosu wala ende ya imenye ya ya kafiri na mbezari kama mrengenti mwele wani msoventi ya hatu msisu wanro pareni rengenti haraka era harumwe wele jafara siranyi ekemdaza Mwenyezi Mungu ngedasi ekaba bwa mraifa kuwa vanu wa rabbul kaaba ngamjo jitwa ekemuro anza mla mho wakati hiyo sio ndizo nakanta nabe na wake mtukufu harumanyi wa mrogozo bajirafili mwambe ça suffit au bajirafili wa bandrabu au masque edini ya Kiislamu
na mwalimu mwambie eze tuifaza kuabudu Mungu renteze swala uranganyize wandoze swala uo wandu wapena izo zonse izo amali za kikafiri. Mwenyezi Mungu juu ya ukana za mushiriki za munafiki abo umkomori pia yo hamba izo kazamba mndu kamba kafiri shakuna wana mkomori yambe ukana nduka wa mndu hafa nduka fungu mndu nduka menyela mndu swala nduka dushiriki sha izo kazamba mndu kamba woja ende maruga usila mu basa ndo ijua mndu kamba mndu kawo kafiri sheza dunga pia uziwanao mndu kachwamba otena banga mibano eresma we mndu muhtaram Ustadh Mustafa Bakri ezi amali wanwazirenda pia waranganye misiri waranganye ze swala wa uwa wandu wafu wa shiriki wabulia mtume wabulia ulevi aina twabia bisa dunia kwa zirenda ya bongo amini Mungu anungabo amali kembo zirenda abo mndu isahari tadi kasibanu watukufu abonge izo za habari Mwenyezi Mungu jorenikeza khair kama wabenze ni tose mji mtukufu wa Mbeni bahati juweza tukazijiri engele fujari le de pénétrer armu mji wa Mbeni. Bravo wa Mbeni monesa. J'aurais aimé que ça soit fait à Iconi surtout Rilona Zire Weshenda. J'aurais aimé que c'était à Iconi Amisami Uli Rauli Diwara Hafara Dara Ulu Hatabasa wala wafunzili wa mdu shawa wana watike fundi ujwamba katuhamba fundi nge bidiyo ulaani hausaidia jabajira fili na alihaji she fundi ujoka jusqu'à aujourd'hui kajarongowa abo yo wa mdu lo azali ya tataya she fundi nge bidiyo ya laani changer les dina ulaani kenga umhara au jivenu wane nambi shakuna ujo tataya udo amba balatika ndani jamaa udo jejo ambiru kandani ya abia via aswadu kantido au kenjeo chacun doit tataza. Après tout ce qui se passe, tu dois montrer ta position, vous les ulémas. Abongeabo karjo wana na khaire kama wabenze karjo liziwa hanje insha Allah.